मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की डायलॉग ता मिडेंग ताबीरिबा पुनम पुतराम नोक्चरी ngasi thamjariba dialogue ki topic Jiribam Kangpokpi dan Ccpur And Moreh next with question mark hojiksi laiba manipur gi laiba hojik irang state yamna kan khalakpa ngarang handagi khoi gi tongnaw bi thodok laikre masidagi akanba khoi gi miyam gi nemthadaba irang ji hojik lairi haiba impending issues amasung threat myamam lairi maruina kaigino high kanda khoi gi chief minister na state chief minister yumnam khemchana Jiribam duga amasung Kangpokpi pharuga senapati district court headquarter chatlure khoi gi masigi matungda amok Ccpur duga Moreh da tengnopol da chatkani haibagi warol se thoba matungda masida changakpa yaroi haibagi pot memam lai buffer zone lansilakanda akhoi gi Ccpur da changchilakpa yaroi haibagi dugumba cherol akhoi gi kuki jo kangbugi site gi dum tholakpa laire aduga amok haujiksi village akhoi gi volunteer eastern zone na warning tore tengnopol da changba yaroi na akhoi gi moi gi talaga laiba separate administration aduga sigi mawong sida center na pd phawbudi separate administration pd phawba akhoi maitai amata kuki singa ta mafam singda tenopol district ki buffer zone di lansilakpa yaroi na haibani aduda masida kaigumba lansilakpa taradi kuki singi poi ba apun bagi firep laura kanda masida kanna thingbagi firep se lairi masi hongdana lairi moi firep se mokoi tan ki ba demand madu phangri pawba changakpa yaroi haibagi akan ba threat haitare aduna sigi threat sigi laina sigi marakta chief minister na visit tawgadra haiba chawbo hangam su lairi loina na hojik lairiba tampa ka thu ibe irang turong laubi ki thokiba yamna inhuman noiba adukumba laibak thiba thodoktuda misimina mayamam thoiba pi thokiba pi iba nga machani yauna adudai khoisang na biyam gi hau amasung justice pi gadabne haibege si bahakchang lodana hojik phoba chathari irang ni khogi hojik makki pung ja khragi mamang dasu akan ba irang sagalaga lairiba khogi didim road lomda khogi ningthogong aduka tinungai sida mayam mama khogi khoisang na ba miyam na lakpada chathokachin check tawgana sangdan lairiba chauba irang ama thokpagi outbreak ama hojik su mayam mama khogi social media platform मैम वायरल चतना हजिक मैम लेदे इरांग से नेमथब वफम से लेते मैम की खुशाउनबदी नोंग हेंगलकले इरांग सिंगसी वहंग मैम थोले बसिदा फोकस नत्रग फोकल पॉइंट सी हजिक लेदिबा लेबा असिगी मापी मपा अर्ब चीफ मिनिस्टर की मीटिंग से करमदना हेना चंगदगी यस पीस पुरकपा डेवलपमेंट की वांग पाइखतपा अमसुंग यासनबा पुरकपा इट्स अ वेरी गुड स्टेप ओय अदुबो हजिक लेदिबा फिबम सेदा चरांग फिबम सेदा अखोई चटकद्रा करमबदा हेना कोई इंपोर्टेंट पीगिन हाइबगी सिगी हाई कंसर्न सिगी मरक थ्रेट्स लाइन लाइना चिफ मिनिस्टर ने चटकद्रा हाइबगी सोदन नैनबा एलिमेंट्स मैम नि सोंथोरे हाइता अदुना हिरमसे नैनबि दमकता कोई स्टूडियो रोज लेंसन लाइबिराई काय खुमना जरिबा पैनलिस्ट अहुम हान मकता एमपीसीसी की स्पोक्सपर्सन कोई ओजा एडवोकेट डॉक्टर रबी ओजा तराम नोक्चरी अनि सुबदा लेंसन बिडी बेसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कोई ओजा डॉक्टर हाउबिजम गिताजन ओजा तराम नोक्चरी अहुम सुबदा जॉइन तौबिगनी कोई यूसीएम की सेक्रेटरी जनरल ओजा शांता नाहकपम सु सोदन मकी कोई जॉइन तौरकनी हान बगी से ओजा गिताजन लाक्टिगे ओजा लाइरिबा फिबम सिदा हुजी चीफ मिनिस्टर ना चटना बाहन तौर पोसी महाक थ्रेट्स लाइरि मरक खितन चटखिगद्रा हाइबो हंगसु लाइरि अदुगा हुजिक लाइरिबा इरांग मरक सैदा चटपसी चुम्ब्रा करमबदा हाना खोइगी कनो पीबना फै मिटिंग चंगबा नत्रगा खोंथांग से लखतपना फै हाइबगी मियोबिगी मियाम की वहंग मैम हंगी हाइतार सिदैदा लाइरिबा दिस जंक्चर हाइतारे मसिदा लौगद्रिबा फिरेप अदुगा थांगद्रिबा खोंथांग महाक लालगा चटकदोरिब्रा अदुगा इरांग हुजिबुसु नेमबा लैत्रि करमबदना हाना मिटिंग चंगफम धोई काइसो अदुम हंगरे हाइतारे दुना ओवरऑल स्वाइदो जागी मोचे अहानबगी ओइना कमाइन थंपिनिंगजा अहान मक्तदा नोटिस विंडो येंबिरिबा मणिपुर जा खुदंग काय खुन उचरी ओइना ngasi पेनेलिस्ट नंग जिबिरिबा ओजारबी मदे नौ शांता अमदी होस्ट बिरिबा इसन सुरबला कॉन्सेप्ट का खुन उचरी मसी की टॉपिक से जिरीबाम एंड कांगपोक्पी दन को Ccpur and Moreh नेक्स्ट है को क्वेश्चन मार्क तौरे अदो गवर्नमेंट की ngasi की लेरिबा ngasi की ऑफिशियल रिकॉर्ड है तारे को गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड की मतुंगिना सेम साबा होग्रे है बदुम मदी कोई पेपर दा हाइलाइट फोंगे याम नुआई चपी याम नुआई तबु इशू दैट सागी एरिया से कोई येंबा याबसी सागी एरिया कोई येंबा याबसी सन सुरबला कोई येंबा याबसी मथौ ताई चप मथौ ताई सागी एरिया से कोई ना कुकी विलेज वॉलंटियर स्टन जोन को बंदु अमना फोंग ना वार्निंग तोखरे होजिको वार्निंग तोखरे तौसनो कसो कायदे मै अदुम मियोय बाइसिदि माना ngangningba मान हाइनिंगबा वासिदि कोई ना ngangbा याबा यादबा रूल्स अमना बाउंड तो लेजरगा जु सिस्टम अमना बाउंड तो लेजरगा जु अंगाव मी जेसिदि ngangira chaygira ma pamali pramani ko adu madu legally kyam chumbo lan bhai baduna madu legal pod lak chado por mane ko adu gumba kuki village volunteer eastern zone ko wolu amana afong boda threat to isi am nungai ba corona ko gi ai khoi si telopon si ai khoi Kangpokpi na te ko mana muna ngang bodu bo ko Kangpokpi no u ganu consequence pharo har ko ne ko
ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯌꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤꯑꯦꯝꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯍꯨꯛ ꯕꯥꯏ ꯀꯨꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔꯦ ꯆꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯣ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ DC ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯐꯝꯃꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯣꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟ ꯌꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟ ꯌꯧꯁꯤꯟꯕꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯀꯝꯗꯧꯔꯤ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯀꯩꯀꯩ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯆꯕ ꯆꯠꯆꯗꯦ ꯀꯣ ꯐꯣꯔ ꯀꯥꯏꯟ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯖꯣꯟ ꯀꯧꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛꯊꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ FIR ꯄꯥꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯜꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯦꯠꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯀꯣꯏꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯃ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯆꯥ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯥꯏꯕꯪꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯕꯪꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯆꯍꯤ ꯊꯥ 4-5ꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯍꯤ 4-5ꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯒ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯇꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯝ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯠꯄꯤꯔꯦ ꯀꯣ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯅꯛꯄ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯣ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯤꯗꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯁꯤꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯛꯑ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯆꯠꯂꯨꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯏ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠꯂꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯨ ꯄꯤꯁꯇꯨꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯇꯤꯗꯤꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯨꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒ ꯃꯣꯔꯦꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯀꯣ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯆꯠꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯆꯠꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯗꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯆꯠꯄꯤꯔꯣ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯆꯠꯂꯨꯔꯦ ꯐꯥꯎꯔꯨꯔꯦ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯌꯧꯔꯨꯔꯦ ꯃꯣꯔꯦ ꯌꯧꯔꯦ ꯖꯤꯔꯤ ꯌꯧꯔꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗꯤꯁ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯞꯇꯥꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯇꯦꯟ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯃꯣꯔꯦ ꯆꯪꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯡꯉꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ CMꯅ ꯄꯤꯁ ꯄꯣꯔꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯔꯤ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯀꯣ ꯃꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯦꯕ ꯏꯆꯟ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯇꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤꯗ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯅꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ CM ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯦꯛ ꯁꯤꯕꯒ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯔꯤꯁꯤ ꯍꯤꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯤ ꯐꯥꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯎꯠꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ MLA ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯛꯄ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯃꯥꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯆꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯤꯡꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯐꯥꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯇꯣꯛꯑꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯗꯦ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ MLA ꯑꯃ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯃꯤ ꯐꯥꯔꯦꯅ ꯃꯥ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ나 MLA ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯏꯆꯟ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ MLA ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯒꯦꯔꯥ ꯆꯨꯝꯒꯦꯔꯥ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯣꯃꯦꯟ ꯊꯝꯃꯛꯑꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯔ ꯂꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯃꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯏꯠ ꯅꯥꯎ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯣꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯇ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯡꯗꯧꯔ ꯍꯥꯠꯂꯣꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯏꯁ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯉꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯡꯗꯧꯔ ꯍꯥꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯇꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯔꯛꯅꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯆꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯦꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯕꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ MLA ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯋꯥꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯊꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯍꯧꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯒ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯋꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯋꯥꯒ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯏꯪꯊꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯃꯩ ꯍꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯅꯨꯡꯒꯩꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯤꯟ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ
खोई ताजो प्रोपेगेंडा को बीजेपी ऑफिस में था दोरे गाइना प्रोपेगेंडा खोई तारी को बीजेपी के ऑफिस में था गने खोई कछु लेते को तबु तबु कुप ग्राउंड रे थिम चंग येम चंगी हजिक मियाम न खुशाव नरी से मियाम न खुशाव जी कइनो हाइना उसन में महुता मागी पार्टी ने लुर टाइप तो को आई प्रॉपर्टी शोप यादे मोम द लाखिगी फिल्म द लाखरे बको हजिक खुद मोइना लान ब चुम बदि खोई याम कुप ग्राउंड रे पोस्ट न खोई याम कुन थिगनरी को सिविलियन कंगु ने हाइगुम तवे ngasi लाइ कंगु सुन को आर्मी जुन ने हाइ को सिविलियन ने हाइगुम तवी गरी मुंग नोंगै पुर लाइ हाइज पौतारी को प्रजा जिना पिबि पोक मतुंगिना अदि इमा इबेन मयाम ngana handagi lambi thingdana khotna mayam ga pen pen da mayam leidna khotna tawri adu yam darkar leiba medical gi oiro natragana deva karma gi or thok thom mayam chatna bading ji laptak na khama matung da ko ekhoi smana chatli thoma chatli sigini saktak na ga nei tawri hai tare ko ngasai gi video footage samsa uju ubiramani ko khamu haiba matung da khamdre kumdara gori chado joi chade moina tawri ba magi etu du yam chathi ba crime ni thoina thon lage na khanba part of conspiracy में है यार बल्कि चिन्ह चिन्ह तो वक्तव्य को अदुना थवैना खोई तबाकी एरिया दा थवैना तबाकी एरिया दा गवर्नमेंट की लेरिबा एजेंसी में यामा तो गवर्नमेंट की लेरिबा दुगुंबा एखोई बु ngakpi सेनबिगनी लाइबा को सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स जिना एखोई बु ngakpi सेनबिगनी लाबा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स में चली मसत से सब एरिया खर दा कदरगे बु जनसुबला थवैना ngajik लाइ फिल्म दुना कइगुंबा फरजु खनजे फतर खनजे बको सिविल द नोंगै पुरला है तरगदी खाम याद्रे दम जगह में नोंगै दंग कापम मिचि मिचम हालम गांदना एखोई मसे मत इरांग साना बुसिन दोरेत्रा सि चिंगनम ले एपोसे आइदा सागी एरिया जे याम नोंगै तब सिनमनि अदन हजिक लेरिबा अशोकपा खोगी खोंजों लोइ चिंगै मरतु दिदा नहा मा सोक्तन पुखलको माले पुखलको पोतु हजिक लेरिबा नाचौगी बीजेपी ऑफिस की ममांगदा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स में फारगा केसपर हबसन थमेब्र कैनो अदुगी फारिबा गांगदु थादु ओना इमाइबिन म्याम चंग हौरुबो माले हौरुबना दा अदु लेबा सिपाही नुंग थाजलकने त्यागे कसब तखले को अदे खर मुंगरे अदे मुंगरे कांदा पोतो अदे अंगांग थादोरे हाय हजिबुदि तखोय पाउका जबद को अदु बिष्णुपुर की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मनुंग दबाव को त्यागे कसबसनना अदु सिनखर उरे खोयना को याम नगाय तो हॉस्पिटल मनुंग दबा बावबुदा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स नि नंग सागी अनाब पेशेंट लेरमनि लेरमोय केम खंद्रे मोय दको एक येंगना बदौ नंग सागी प्रजा सिंग मोय तो थौसिदि सिदि हनमल लेबा सन सुबला को अदु मसे खोय नुगाइते प्रजा सिंग जी तंगाय फदन खोय खांग याब खांगनबनि येंग याब येंगनबनि को खांग याब खांगनबनि येंग याब येंगनबनि अदु मागी लिमिट हम सोय लाकनगिनि को लिमिट एबो हजि तम तम को अदु हजि लेबि इशू जे खोयना ngangoy daba tawroi daba hairoi daba mayama la propaganda tawrakan dai khoida ekhoi irang je nemdha pam daba kangbu khara yawra bra si kana no haita gadi prajad na teba ko koi hagini prajad na teba prajadi innocent ni prajadi chamjam micham ni prajana pamisi ko prajana pamisi anoba leader ma khala matung da pr lai manung daba khoi haina ji anoba leader khala matung da popular government leader matung da ko praja miyam je shanti helu peace la helu lanthum ngau thoi ngau wa praja miyam ki voice neba को सिदि मोई राजनीति मनुंगी मोई मसेन मनुंगी लीडर पामनबा लीडर मुन्नबा मोई मसेन की ओबे राजनीति की ओबा साथी मसत नमन प्रजा सुन ताइनबदि यारोय बको हरिसु मंगाय गोन कोय दाजब बतमदा एकता हाइबि याय को याम मंगाय तब सिनमना सुम मोई मसेन नि वरिनि को बसुम चाबता हायरगेनि प्रमाण याम फजब बोदि ओरे को मोई मखैदा सुम खोना सुम ता मतमदा इरांग जे नेमनिंग दमी यावरे हायबो इरांग नेमनिंग दमी यावरे हाय तारगदि कनानो प्रजा ना नेमनिंग द्रिब्रा मोई मसेन की मरद political की मरकत राजनीति की मरकत इरांग ने मनिंग दिब्रा अमदि हाइबो को पेल लगेबा ओजारा भी खानु यावरी को ओजारा भी खानु यावरी साइ को हाइजनिंग से कांग्रेस ना इरांग ने मनिंग दे हागना कांग्रेस ना इरांग ने मनिंग खुद थिता हारो खनारो मसे खनारो लावरो तेबन मसे मसे गाना रो कसबाय द्रेबो को politically मसे गाना बियोबा अदुवा पार्टी मनुंग दा साइ एरिया जो मनिंग खर लेरि जन सुबला साइ एरिया जो मनिंग लेरि सुन मिसम सिरे को ताइबंग मिरोन खंगदि अंगांग मयाम हाथुए सिगी मरतुदे मगी अजगी एमएलए साइम को जगी बिदो मथंग 27 दी अखोगी एमएलए निफु गानि गाय लाथरगुम को यामना तानदबा को अखोजी पॉलिटिकल निफु दी खै गाय काजो को सुगाय देबा हुमफु गाय काजो को सुगाय देबा को सिगी टाइमिंग से राजनीति नो मत मोइब्राबा अवाना तारिब गंगु सिंजी मतेंग पांगबिदना मणिपुर लेबि इरांग जी पीस लागन खोनादना कुचेल सिरदना मदुगी प्रोजेक्ट तौकान मियाम हे नुसिबिरगा नुसिबि थौम लाखिनि गनमराय अदन टाइमिंग चादना खैगी हैरांग जुरांग मैना टाइमिंग चादना थौतो खै उयो को मसिदि खै माइते मरमदि सिरिबा ngang दुगी अवाबा तारिबा मयाम जिगी तारिबा सिरिबा मयाम गी वेटेज गा मोगी राजनीति की भोट खोमे नुसलबे मोंग लापदो सियाम माइते अदन देन कोइने हनिंग जी जै इचन इरांग लांगलिसे हजि मणिपुर इरांग लांगलिसे प्रजा नते हम क्लियर हैनसि प्रजा नते मसिको मोई राजनीति की मनुंगदा मोई मसिंग की ओबा लीडर पामनबा मोई मसिंग की मनुंगदा मोई मसिंग हुन्नबा ngangnaba
aduna maram ga praja ta awta hanu di yaro ebko ana ju clear na hanam changi ko kana na irang thono pamno kana na irang ne man da pamno mase ngangbi di ba du mo political leader myam du ne tebul le wang ngami matam da yam sing hanam changi akhoi gi mayam sim ro da irang ne man do mi kha yaw ma li ga to hata bra phin ko kana no du kana no hui ji du kana no irang pam da mi irang sagat li ba mi irang lehinna hore mi du kana no mo na khang di hairo tar ge ana chugumba yam ngai ta sin yam le den khoi hajin ngi si hajik se kanoni isan subla hajik yam ngai te wari paring yam le di ko hajik se forgive and forget ga yam tun palli mo ne ko forgive and forget si ngana na gi innocent nga an si du forgive and forget to widri ba sa to widri bra ko sa hang me le ba mo di ha bon de hare si no gera hing no gera pha to to so hare adu gi khoi ga pa me khoi union home minister na gi home minister na bodi yam tu ne advance social league na ma gi facebook page phunu ko ui ko to sai area da khoi hajin ngi se tasing na actual di leiriba government yi oba magi father investigation da haido ko yaba ya do phana leiraga su kana na to gura basmati moi slightly khang hormani adra khang mani da kadi moi senabi um changina naku um changina adu se idp me am turung da khoi gi ganda phokchol khai gi no gi agi turung gi do kano idp me am hongin madu yam wai do sin khara sin khoi sin sula khoi umat me wai tri se idp me am ji mayum da hongin na khona re yare me am ju hongil biro haire changhal le ahing chupa no mai ka pe bong ka pe adu mo nonga la mo gi army official thola ganda smayam na man thiemi ni ko mayam pakhat bi no phoi no more no mai ka phol ga thiemi adu nungang ka pa ai tai bung di moi search operation tau duna khotna question na tham na kutan tan na mayam du thoi kan no mo hona de ba ko nonga la mo ka phol wer kan da operation tau ni mayam pakhat bi no gai sai area sai da makha ta no mai ka phol wer ga hai bang mi se cái nó sung chừng không làm được, em đã lọc túi nó mà phốt mà sung lấy mình lấy đó là, họ nói hay cái point thì ngay cái hàng bí point nó lạc trở lại cái đó, chúc mấy đi mẹ sung lấy đi cô, anh nói chứ si, manipuri project miam đó, sẽ cái nào có mong han khui on Russia nó hay được chụp nó sung, paper nó sung những cái tâm đó, manipur đó là mình nói fruit khuding mặc xe, manipuri ni hay ngam đó ba, ngam nó tre hay có bạn có tao phong đó, khui hay những cái đó fruit kuntra cái mari lấy mình đâu gì đó, fruit kuntra mari lấy mình đâu gì đó cô, anh nó pasal lấy được, anh pasal lấy được, ông cho bagi kalau dari kerana kan pun kunci sama kan kunci tak kunci ko kau juga mengi lagi official kan kunci confuse lagi ko government nak form gadget notification tu kena pun kunci mari ni saya tu mak tu form ni ada apa tu 36 ni aja lem ko ada sini lagi pun kunci mari si mana form ba ko tribe in Manipur gi magi lagi pasal lagi tu form tu saya gi kamu ni kunci mari lagi aja sini mana form eh form kunci mari sini mungkin jauh le kau nak aja ni itu na kunci mari pun lagi macam si manung sini dah Manipur se kai bi yaroi Manipur siapa tu ni himina kita ni lau bakang mum lady bako, fruit macam lady ba, natra. Adu then Manipur itu cukai itu nak bakang mum lady ba. Adu lagi leyak sih na Manipur cukai nama seliber noise, cukai apa ya? Aku tidak tahu sungang deh. Pula kosel laga, macam je Manipuri hai pada pam dah fruit macam lady hai umko. Adu Manipur kan minta pam fruit macam lady huri ba. Ko Manipur sih kan kita macam fruit macam lady huri ba. Adu macam itu define tu topi o. Ko lady huri ba Manipur gila lady fruit macam sih manung dah, fruit macam sih manung dah. Manipur cukai dah mana Manipur keras tapi kan hai kita hai omko. Loe nama Manipur hai pada Manipur pan pada ya, tapi mo mana Manipur pan pada kita community macam nungse. Agak segi, mereka penganjur Manipur pam deba, mereka juga Manipur pam deba, Naga juga Manipur pam deba. Adagi hana gila lebih indigenous macam ni, hori macam juga Manipur pam deba. Tapi loe tosan orang ngamu di, kau nuai tu belai omko. Ada kau haji dengan si point lak cerakan dah. Kau haji lagi ba cookie village belum direction zone kau ba mana tengok pun lakung betam dah afong threat lak saja. Macam government correction lalu kau yang tare. Tahu adu gumba eastern zone lagi western zone lagi ko adagi whatever fala ini ko isno magi IT le so hire khadai ne IT le so hire khadai chu jambula ku ya ga chata waram ni ko aduna buffer zone nga ne ko ni ga IT le hire khadai ni ko government buffer zone lete hai ni hai riba mema IT le si magi indigenous kai tribal forum ha ba khadai ne ado IT indigenous tribal forum in padre moi se ko gi ai du I on ho jare illegal tribal forum ha bi jare ko illegal tribal forum na illegal tribal forum na buffer zone nga kado nga sa kado manin warning to rakan da ngasi lei le ngak sinama du pakhum kari pi da ge che ko yeng ta re jun subla ba alai ka tham jage hamra okay ja yam no ngai je ja hojik si ekoi gi sarkar na no bo sarkar la matung da peace process ki manung chana hai tare
akoi statement singda santi hanjalakna ba official statement singda akoi mayam ama thambiri loina na akoi Jiribam Kangpokpi Faraga Senapati da akoi chatlaba matung akoi Assam Siyoraga bot kom bana jingma khotpegi mayam ama chathaba leire si matung na akoi Moreh da mathangi next si aduga Tengnopal da Churachandpur da chatkani na haibo wafam se akoi official in thola matung di yaroi haibege threat ni lai changak pa yaroi marina buffer zone lan chalak pa yaroi makoi gi taliba separate administration to khai ta bagi asigumba demand si masi phangdri phangba yaroi mase tholak pa phapata gi daita du makoi pugadabni haibina chingba akanba admit threat si gi marakta chief minister na hujik se akoi haidiba magi next kim phamani se da chatkadra haibi go hangsi chaung lai aduna peace process ki pekhalak pa hau praba chatpa si makhongthang sing sigi respond oina hujik ti akoi yam recently yam nungai ta ba kangpu kanugi tong laubigi irang sing thoklakpa si praja mayam gi wahang degi praja gi lakpa kholau haitare madugi paukhumla haina khoi gi nomai kaptharakpa pikliba angang machani thawai yauna mayam ama khongjang loi mayam saruk ya ki singa siena aduga sokpan yaw madugi paukhumla haina hangba mayam am lai aduna hojik laidiba Tengnopal district despite security risk lain laina kanwana khoi chief minister satkadra haibisi ki am spark debate am khak lai haitare aduna masida chatlaga masida mana khoi gi chatla kan thida yasana namatraga public ta karma message ama pidori haibek wahang kisu so wam lai oza RABI dai lakchege oza chief minister gi hujik chatkani na taw report aduga laiba threat marak sitam ha ki chatkadra aduga chatpham thokpa amasung thoktaba amasung marak ki chatkadra wahang sima lai aduga tampak to hujik se akoina point to be noted hujik si yam kan hawriba yam nemdriba dukma situation am khakten lai se kamai thambini oza basi going a sigi topic ta Jiribam and Kangpokpi dan Ccpur and Moreh next cyber topic si BJP ki object Honorable Chief Minister Khemsana paibasi tha aniga numit 10 days gumba sure thani makai sengsale sigi sida maki mission koi gi singda satpa amadi koi gi kai gumba irang thoi ba jaga sing to control tong na ba amadi changthok changsin yana yana de haiba mafam du da sangbi yai praja singi changthok changsin yana na ngai gi breeze ama ai ga de kaino bridging the gap haiba tare adu ba samngai hotna ba adu di wakhalon do akhoi gi khitang theng khraba hana gi dadi mamang dadi phajaramba adu hojiki tanja si haiba tare tanja si dadi hojiki madugi changthok changsingi satparom da mai onchin ba haiba sigi mahutta hojik yamna thamoi sokpa singi manung da khwai de gena sokpa amu oiri thamoi sokpa si Jiribam da angang apikpa sing tha manga tha taret nipan khaktangai ba angang jai mari manga yauba mama yauba nupi masa apikpa singa mama singa mi taruk punna yamna tamthina mi hathina hatok pikibado madugi matung dagi oi mayam ama tamthiba thaudok thokre but amake hena handaki that 7 gi ayuk angan bai batare ahing nongalapa ahing gi pung ama minute manga mukta da that 7 gi angan bai ukta thoiba pikni bangang tha manga gi angang amaga sahi manga gi angang amaga mama gi marakta tumma leibada bomb gi attack landa sandana hatupiba aduga mama su tamthina sokpa aduga amaka madugi incident adugi makhatar pumatamda praja myam gi pendaba protest lai e haina ma khoi singdu do amaka central security force no mai ka pada misam ahum gi mathai pikhamna ba mi kayam naujik shoktan hosa leiba sigi thodok sidadi ekoi gi political campaign gi type ta ekoi gi makoi gi outreach program amoina ekoi gi madu chatpa haibase kitang matang chadabra praja singi asiana mikap mirau khol madu hena control to ba madu console torga madu ki justice pinangai gi khona ba romda haina mai onsen pham thokta bra ai basuni kai ginai matamda masi april gi that 7 to thoi basi numit aikoi gi 7 days complete mapung bare masi gi manung sida sapsaba military operation ma hauji yamna effective oiba military operation ma tawi haibagi paulaite investigation proper investigation ma gi paulaite finding karino mayam da khangande aduga sapsana sima sena ba singne far haibase makoi gi MLA singna natragana makoi gi leader singna sum media da singna ba chena ba phare ga haibadu madu praja si hojiti yam gyan tar banina sapsana madu chena ribra chena da bra pharib singdu gi details moi gi
link khuding mak to prajana pam gane ana madugi areas se madu ai yap chapchana highway ge kram makhan gi areas no crime hobo che ne mi sing no hai do investigating authorities na public ta thamba matam da public satisfied oibro oidabra hai ba question am lai ba ana masi aduga amaga honorable home minister na govindas konthok jamna matam gra piu madugi da makta madu phan ngai khon ngai action lo khon ngai da makta ga aina praja dagi nirak pai ba se masi su sugumba heinous crime heinous offense sumba sidadi matam ni ga do ba maram leite ba masi yamna thengmal laba matam hendu abani maramdi kilometer amani imphal dagi yamna sangba nataba kilometer 40-50 manung dala iba kilometer krasida adum baba thokdok thokpa matam da ekoi gi matam amu ngai tana adu operation tawdore ga ina mayam da haidokpa combing operation tawdore ga uran ba sang kadore nataga landana kadore ga ina haiba sidi ta seng namaki di even hadak ki keno country atop di haiba ta Iran da Israel ga America gana punjal laga lanta ki badu phawba lanta dore na haidok ti bako adu chawba country sing dun to budo phawba adu aikoi gi di combing operation to dore ga ina har ga sonana sus lawba haiba tare bambula adu bom horga polaw bina loiba man ba gi drama basi ekdam nungai taba adu ga amna masi auji ki thoiba koi gi angang ani gi punsi pikam nan ram matungda agitation gi da makta CRPF Central Security Force na maka nomai ka thok pa nomai ka paga ekdam ka pai si chumna gi makhong na makuta palaga sokpa na te direct live atm da adu gi siraba misam ahum lai khidraba sigi mathakta karam investigation tawrge masi gi tongan FIR ma lai bra no FIR ma ju ngam de kana gum misam amna kaiguma crime am tawbai di FIR tawi kana gumba ma wai phasada ma mangangu hai bagi di TV channel na ngang bagi phawbai FIR ka ru pukhali aduga Central Security Force na CRPM na misam ka ama swaba nomai na panbai sokpani tiar gas ki natte aduga ahum amsu siraba library adu damakta separate FIR ma hu uba phangdebo so far ikona moi da tawdok se FIR ni khak lai entai amana angang anida bom attack to pudu ki FIR ma aduga prajana CRPF ki matak the protest of bagi type ta adon ge FIR madna CRPF ki responsibility makoi gi liability accountability makoi da accountable oi ngai dam te FIR ma logo da dog pho logdri ha ba pom tai masima adna sigum ba si amna nungai te masi gi su proper inquiry ma investigation ma central force ki matak to gadam ni mam ni moi na tawning ba taw ba ya makoi su ai ngang na sat kadam ne waliber protest ore kapes mi sire chumbra lanbra that is another question but investigation is must FIR is must against the Central Security Force against the CRPF adu mama laire adu gi matakta state force na magi masagi ba power se adum ba jamna tamthirap ek India da tab da tu chunga ba malim gi thawdu ke do tab tu chunga ba apik angang tum da leiba da hat pa adum la ba tam thira ba ek ado isam jam bagi unlawful organization ma insurgent ma gi ek oina lawro terror attack ne adum ba tawriba ek tawriba kamu sing du gi matakta state ki force na sabsana action lo bangam da ba state force ki masai mathau power and function ma koi de piri ba sin da bai she masi am lai bak thi bane aduga masi gi dam ta chapchaba judicial inquiry ma phajana torga masi kari rei thokri bno lapses kari lai aduga masi gi incident ri thokri dui maram na kramai to bro rule of law si chatna ba tangai phadi ba se masi dam ta khalaga su masi da adugi su ji ba change ba adugi mat ta maka lai ba tanja si da gi jiribam da sale kari response sang Jiribam the salu bagi positive response hai Jiribam do sammaga chaliba praja singduna makoi gi government si makoi gi paliba natra sim sir MLA ruling gi sing sidane sigi response lakta na ngasi Jiribam gi missing din phad la bo Jiribam do mana salary ba lengoner ba senapti saleba Kangpokpi de salaga lengoner ba missing din phad pura bo salabra ba security mili sing kya ga domaga escort toga salaga tawr bai dudi adugi purpose du adu su koi masa kan wai benate mai sak tan lan mrak ta lai ngai tan ja se salaga madugi positive response adugi jaga gi mapam mana unarui ba magi goodwill mission hai ga political outreach hai ga madugi mission na haktheng na unaru ba mi sing aduna sapsana
masigi ngang nan ge angang ani gi tamthi ba mihat sida masum ba ek se tawwi ade tawpham thokte masi condemn tawwi haina kram organization kram community na statement cry phu pirage adu oi batari salui dugi kari pandam lerge tanja sida manipur na mai chakte imphal mai chae bisempur mai chae thawal mai chae imphal gi tampak singdana tampak ki mafam dani internet ban tawsale curfew thamjale lathi sa saure tiar gas saure school kahan re business samta jande chara selale market phaman re tan khare aduga sondana outreach program amane na chum sat patar ga di madu ikoida praja da people message kain state ki leader magi responsibilities karai dele have like aduga sege salli basingduna irang je niam thala pordi phaba irang hene na lakhale jiri salora halak paga si irang toy Kangpokpi salora ga senapti salora ba halaka masigi irang se adu ga ni hauja baka Technopan district Satkana, Surasampur district Sakana, Karamba unwanted incident ama Thoka the Gabsi Prasada Mipaina Reba Adumbaki Adu Ipataki, Si Minister si Pajana Magi Simsargi Magi Unified Command say Masigi Chairman si Parga everything Magi law and order say state ki subject never Masigi state subject say Equigi 7th schedule ki list to the Yauri article 240 ke Siski Makadi Yauri Sida list ahom lai union list saibama state list saibama state amni union ani magna punna satmina baya bama union list adi item samen jauri state list na item ekwigi humpuma thoi aduga state concurrent list oi ba union ga punmina basana item 52 yaure masigi manungda law and order primarily law and order ne health ne abadi education everything banking currency shuba mayam sa state ke subject ne masi state ki government na state ki chief minister ki power loi lai ke law and order ma ki control ma kha do masi phajana sizinari bra delhi ki yaka ngar ga delhi ki da ki home ministry da ki delhi na kai hai ke na telephone ngar ga na ta delhi de salaga delhi ki movement permission lor ga sum lai bata ga di manipur si tangdu lai ta oi roi ba hauji lai ba pot si da curfew na prasada mangal si kya mangal no madami lak kaya gi sakhau thadale masala ektam nangai gi masala yeng nangai gi natri imung pu nangai gi ye sang na pi mana ma sing jual laga lei jai ba ima iben kaya manipur na south thok sai ima sing na ngasi manipur gi economy da achau contribution na pi hai ri sa ima kai then ahum si achau role lam ne ima kai then ahum si tana bisempur da thawal da natagar moirang da natagana Krai jaga da wangying ten tha da kuding beli ki jaga kaya da ima sing na kai then karaga masayo ibane masi curfew na maro moi na mangal internet bel toksan basina internet ki hauju online da tawgada ba education ga maile na ba online da tawgada ba activities me ama job me ama kuding mangal le lupa crore kya no internet shut down to ba mangal le masi kana gumbai analysis kambu na suhana mamang da puthokre manipur si kham theng na 2017 da ki bjp na palak pa da ki lekha ta na pataba war ba laira ba sigi mathak sida internet hak leitan na thingba government asi kramai to gani si internet thingba na curfew tham jan bana law and order control to bahar ga di that is not a good idea government asi gi afaba idea natte ba masi am tawroi da polam ni adugi mathak tai state government na delhi gi ngai lei ba security command kana na to ba delhi na pai han bi phiam to ba adugi mathak da president ruling mla amde makhoi gi workers in karta singai patare sigi thodok sida state mogi ruling mla sing tomin na machin ji menjel laga leiri che mla ma sing na even nupi angang siba matam da angang pikraba du siba matam da mama wiribe mla mama sing du after all makoi si mioi bani ko makoi thamoi da phau da broba Kandi mama khakdang di tawri roba Jammu Kashmir ki Minister Wamba Mehbuba Mufti na di Manipur ki adum lab angang misam hat pagi damuk ta kandiem tawre ba koi party congress koi na hai roi ke congress koi di Rahul Gandhi na koi faster react tawre ato party su tawre ato political party ka hai ke adu Manipur ki ima ne hai ba ima oi bi yari ba ruling party ki MLA nupi nei phaba kandiem tok ta ba okay sir kamai na tawgani ai point na minute ga ke aduga sigi sida kwai de gi nungai tap se terrorist oi ba terror attack hai batare terror attack hai se terror de gi hena sathi ba leite terrorist ek se prithvi na kwai de gi sathi terror ne madu ba terror to ba terrorist activities je
सिगी सिदा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया की होम मिनिस्टर अमित शाह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मखोई कमिन मचिन मफो काम थोक्तन लेबसे मखोई सिंह से इंडिया की एनी जगह में मणिपुर नतबा इंडिया की मेनलैंड इंडिया दा दिल्ली मुंबई यूपी कोलकाता एनी जगह में टेरर अटैक हाइगेरा नत्रगन इवन इसम चमजबा बॉम्ब ब्लास्ट मसा मा कार बॉम्ब होइगेरा नत्रगी एनी टेलीफोन कॉल थ्रेट अम तौदा टेरर थ्रेट तौरे आइना मधु थंगनबा युमथंगनबा कंट्री नो होइगनी मोइगी 24/7 बनाम तौफम कंट्री सिंह खरदा तौरगा टेररिस्ट की बायक कोई लेगनी हाइना ngangaनेबा मणिपुर दा तोइब टेररिस्ट एक सिंह से टेरर से सिगिदा मखोइना हंदकी से तुमिन लेबसे इंडिया पुमगी होइना ततना मणिपुर की ततना इंडिया पुमगी होइना मोदी हमदि अमित शाह मखोइ से ख्वाइदगी लाइबक थिबल लीडर थैंक यू सो मच हम नुंगाइजे ओजा हुजी हुजी थोइबा मणिपुर दा लेदिबा कनो सिदाइदे तंपाकी इरांग सिदा लेदिबा हो यूनियन की अखोई यूनियन मिनिस्टर सिंह अखोइगी condolence haigedra nungai te phongdokpagi praja gi expectation haigedra adum tawhum thokpasing tawraktabagi pendaba adumak lei aduna henna thawoin laudra brai bagi ofam simsu leire adugo huji akoina recently Jiribam Senapati Kangpokpi da peace process gi as a part of peace process aduga new chief minister na chatloba adugi response ngasi kari oina lakre heba post leire aduna akoigi Chorachandpur amasung Moreh da mathang chatpa taragadi huji akoina kano tawriba thengnariba nongmai kapagi balance ki thongdok aki bai tare siguma ama more or less ama thengnagadra haibagi wahang du sojara bina hangi aduna hauji changthok changchinda sida mai onsin bagi mahutta instead of visiting Moreh gi adagi Chorachandpur sigi plan se mahutta hujik thoiba irang ti loisinna ba akoigi makeup mirau khol mayam sigi justice pina na ba somda mai onsin bana chumgani hebo wafam nu tambire ahan bagi round gi ne oza Shanta laksi oza ki mot ondi hujik si chief minister gi akoigi threat to lady Chorachandpur Moreh da chatkani hebo wafam se lady masida mak chatkadra amasung akoigi hujik su irang gi thom duna sida ne mai onsin lakanda khara bano pi pe khagada wahang su mayam hangi kari mo thambini oza ai ma ye ge bo hojik se lebak se lady se yose puba haiba maga ko activist oina ngang ba haiba maga political commentator haiba maga humje khena ba madakar oi hojik se ko ado masida kamai to ge da politically yengda ga di chief minister je mana chat kera chat loira ma ya pam ne khoi kem daka oi de ma thong ninga chalinga chalo chai na to up to his will ma ya pam ne mana magna tawri se chumme na khan ba mai su jaga khale ngane ba mai jaga soi le ngane ma onda haiba takpa mawande pautak pi ba mi khale ngane adugi mi sing duna mana tawri se chumme khalaga haibani na mana chumme khala chatha bani na madugi reaction laksa mana chaja ta ne ko simle ko ani su da masai miyam gi leiba khonjel se hojik se kamai to ge da social media matam ne na even masai gi ka tare imung amagi manung da sumang da moi koluk ta wangang ma matam da koluk ki mi kunthra le matam da tarabo lepaga taroi da mi duna hojik se social activist ka ento da na hojik tholak ta na kano se situation jibu control ta no ba tawrei ne ba situation ji da ko control ta no tawrei ne ba ai haije ge ba ko hojik yang bi do miyam sina kai khan ga da ge ha do ai haije ke ba se hojik le se ngasai gi United Committee Manipur amuko ko Fox wari bo ko CCS ke lipun lai ho organization cho bujing je magi background iho amam da mai magi background puram ma Manipur gi achau iho mayam em su gai se achau iho mayam ma mai le ram ba puram ma adu mo organization ga ta ne ba ko sigi organization jing na iho sigi matang na traga iho sigi matang na traga tronglao bi thodok sigi matang da assessment to ko je siga hojik se kamai to ge da Imphal gi valley manung da Manipur valley gi manung da iho gi assessment to ko si ani si mana de ba ko hoi jaja ki wa hai tare ko sai gi biren gi group aduna to bani congress ki political gi leidana ko sumai loi la ba even yam veteran politician jing na ba da mai magi party palaga moi na tradi convenable leitre ga na vested interest tholok ba ko adagi social activist ne haijal laga maming panjal laga social activist ne haijal laga isa gi phau na ba to se si usi yam lai re ba 2001 June 18 da yam hoi thekna ngone anjing thekna ngone madugi matam du social media lai ta ne ko miyam se aba to ena chatpo matam da khabar lau thro ngai bane ba nongala kan na ko pau gi mi pham ga June 18 matam da si channel me am ta lai te impact tv lai rum gi roi istv du muthale pau pa dre ba ko
aduna miyam se chepau sing ngai bane UCM de leiba committee ipsa amuko ko duga ko gi kano se UPF ki si apunba committee CSO 45 50 sina punjal laga laga me punjal lai sina kari lau thor ke se ngai re kana miyam sina adu act taw bane hauzik sina kamai to ke kana केंद्र की MLA की सोशल वर्कर की अमूबल लाइबक नंबर की साइकिल थौब की को माई मागी स्टाइल दे एजिटेशन से लोइन चथना रे हो जिसे को अदु अजिकता होय माई मागी एक्टिविज्म दो चथबियो के सुकाई दे लेबा की दो नुसीबा पामने के सुकाई दे तबदबो ngसाई लेबा की इशू सिदा मियाम जी पुल्ली नत्रगा पुंदे CM की असेसमेंट तुम तौबा याएबा चीफ मिनिस्टर अमने तौपदो फजै नत्रगा फै नत्रगा फत्ते मान तौसिने सी रिएक्शन लाए अदु रिएक्शन लाए अदु तौबियोबा स्वाइसिदा मयाम से खाइबुंगा बुंग तानबा ngसाई आंगांग अमना हाइबा ताइको मयाम की कई लुप की ममा ओइबिनु मयाम की ममा ओइबियु गाय करी बैकग्राउंड करी खंगना क्या मुक चई चारब जानो लोकप त क्या लेरे खंगब्रा लुप की मी मयाम से असेसमेंट तौदा क्या लोकप त लेरे क्या लेबाक सिगी ममाई लेना होनबदा FIR क्या ऑर्गेनाइजेशन की लीडर सिंग सिगी मथक त पाली को अदगी ओना योबा ममाई लेबे से कमिटी हम संगेबको कमिटी सिगी मनुंगदा PR committee laini then legal की committee laini ihong to na ba imai ben sing की committee laini ko sida kanam tana sigi situation sida sugam lu ba timing sida ma gi mi wa no adu gi mi ga mara pam beju mara pai beju ma na kau tho pham me ai na kau tho pham me kari no moi na pam me se kai no swai da sigi phibam sida bo chief minister na kano chalaga samna ha da Moreh chatkera Burma chatkera Bangladesh chatkera pa America chakke kai belu lei dori ge sida कराना CM न तौरीब थबक सी पालिब एडमिनिस्ट्रेशन जी न तौरीब थबक सी चुमन तौरी नत्रगा लाल तौरी अखोई पब्लिक की फेवर द तौरी नत्रगा तौदे हाइबसे एक्टिविस्ट मैम जी ने असेसमेंट तौरगा माई मागी वोकल दा CM तौरी से अखोई प्रजा द सी सोनी सी तौरनी सुमाइन तौरनी हाइबदि याएबा CM दुगी मथकता हमका ऑर्गेनाइजेशन मैम जी जो असेसमेंट नमा मोइनगा तौखलेबा वरी बोबो सोई मथांग जी द लाका नदी बैकग्राउंड दो अमतंग यंगमिनसेबको अखोइना Chief Minister na tausi organization sing jina as a UCM ki secretary as a kokomi ki member moina akoi na mun na yenga mai steps assess tau gadam neba asigi lan sigi thoi bag sigi background se sugang ngang de mi ma thola ka so tum committee ma tha edo sem de la akoi na si le pani ga en tau ga ta thoi ta lep salak ba uncontrollable yo mo rak ta ga di akoi na pami ba ngasai ki government da perform tau ningo potu ki agenda du wang ma chakra kanda तोगान एजेंडा योजी पुथरकनेबा अदुना कई वरकनी खमरा लास्ट दी मॉब जस्टिस ओरकनेबा समना हाइबको हजि येंबियोबको मयामना पालिब लेंगाक सिगी तौरिबा थबक सिगी असेसमेंट ओइना तौगदबनेबा सिदैदा मियाम की थोलकपगी असेसमेंट तौरगा मियाम सिगी इहोगजी असेसमेंट तौ लेरेबा अदुना दी कई तौरे खंबा हजि तोआन बा एंगल द मियाम जे कई तौगनी कमाइन तौगनी अखोइना पामिजे फंगदोइरा फंगोइदोइरा सिनेबा लाइसे अदो ngasi ma sugam na irang kal ngai sida government gi infrastructure development ju tok ba ya da bane moi ju matam gi election gi mathang election fight to matam da peace porok pagi mathak da noi kai to re hai ta di lambi yadre ising bangre mai mut kre ko si mayam lakani si ju to ba ya da bane adu bo with some respect to the present situation si government ne yang ga to ba ma sang ye ba ko ai di to re bo to ba ya de ba peace process ki peace ki matang da Honorable Chief Minister na haibi ko Honorable Chief Minister na hai aina sathari मैम से peace की खोंचत ने hai All India Radio की program में दा याव रहे को कुकी जो का वाली सना बजना peace की अहान बस step ने hai मान अहान बस step recording ले को All India Radio recording मुथत या पंदे मान ले but कना कोई एक मिश्रा की मतम दा वाली सना रो दुदी नसाई की activist मैम जी वो knowledge ले जालो एक मिश्रा की मतम दा कोकोमी fox अमुको मोय मैम जना कराई लेवल वो वाली सना करे कनो लेब्राबा मोय द रिकॉर्ड का लेजालाबा मोय न सम ngang जे लेबाक सिगी हुजिकी सिचुएशन मतांग ना अदु तोरे दा तो ngang मैम से रफ रिकॉर्ड म लेब्राबा सिदा लेबा फम्मी बा पेनेल सिंग जे खबर पागा न तगा अतै अतै सोर्स तगी लौब ngaतने बा ngarang त पोकपा मी मसु लेबाक सिगी एक्टिविज्म ने एक्टिविस्ट ने चोंथोरागा आईडी सी सिचुएशन जे सी तौनी मियाम ना आइबु फॉलो तो बिवारगा माना लीडर ओइगे हाइगलक पतारगदी नसाइगी गवर्नमेंट जु लेत्रसु याएबा अखोइ खनै जे खनद्रसु याएबा असेसमेंट नमा यंगबियोबा एक्टिविज्म जे तौद्रिगे दको अदुना लाइबा पोचिदा नसाइगी आइना हाइजनी जे मणिपुरी चीफ मिनिस्टर सुमगाय माजु याम सेल्फ स्टाइल याम थीना ओवरऑल इन सेल्फ स्टाइल ओइरे बो सिक्से को
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯃꯥꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯈꯔ ꯇꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯈꯔꯗ ꯍꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯅꯚꯣꯗꯤꯌꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂaya ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯈꯤꯗꯦꯕ ꯕꯠ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟ ꯋꯥꯁ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁ ꯗ MLA ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯀꯣ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯋꯥꯁ ignored yengobako BJP na kamaina administration se kamain puge do yengse but today when Khemchan honorable Khemchan went to Kangpokpi passed through Kangpokpi Nemcha Kipgen was not even there palai te aduda ngairam de deputy chief minister ne ngairam de khut sokme ram de si myam se ubra ba ko aduna aigi marum mapang do aigi marum mapang ga paw phona do aduna peace porok na bne haibe aroi ba peace porok na ba protocol ji pura tongale peace porok protocol has to be a link with the government and wari sahasu ke sukaide then it should follow by civil societies public ki marta yana ba ma lao yana na ba ma tau hai ba se si je akoi ki activism ki main core wahai wai da ne amni da sidai da akoi marti da adu to ba da to ba ai na adu to ba chief minister chat pa ya ya ne ai chat ka ni ade nga ma thola ni se ma thola ga mo si mayam gi mama oi bi lup ki mama oi bi nu ga na loop as a Mawande Yalamani 2001 June the Polak loop 25 years Isa say Kasubizano say Nifuga Masuna Mamaga Sazale avoid the Ichanupa Ganga Coxon Neva paying to Canada let us have some respect Lenasi June 2001 the Yine Manipur say Sigi Mamang that 1994 da Emsuna signed on Poto execute Tongam the beginning as a census the Bela is a agreement signed all activism is different Adugane follow up the Organigamranga Saigi situation Namabu Putaraga Miyangi the Mapu was entirely different city Larika Mi Mayamam Sangi Logi expert Mayamam Sangi Police retired officers Mayamam Sangi adagi historian mayam ma changi sigi backing mayam je sigi maning da si mayam je loina thamakan ne ko mi en lai je amu ko gai lai si mayam je thamakan ne ko exactly like a political party some have the political party amagi legal advisor adu advisor to kana aina leba nung si bagi miyam gi foda wangang ngona to han ne iho pu bakan di adu gi angle da pu ya ro ba hojiki hangbiru poto ko same case ta honorable chief minister na su same case the honorable chief minister na so haibi ga se miyam gi yog se miyam gi ihul se khambira ga mana wari saru bu gi makha ta ba poto civil society organization mayam je tinaba yana ba sinmi ga dam ne ba mangna Kangpokpi chatlu re ma Senapati chatlu re Kangpokpi phau re IDLF mayam ma resign to re idu kai gino indigenous tribal forum do adu da mi mayam resign to re not a single CSO was present Jiribam Chapama Tamnama Pare, I go and give Saiti Silage, no Miam Nushina, honorable chief minister Gakuki, Katanga Nushina, Yabra, Miam di Nushina, Nushina, I have to later Suyaga. Miam Nushina Gaita, activist signal one, you have to have control over your lips. Control over your on your lips, and the exact pressure should go to the government. Hanhana Nuki Mishi, Cookie, have no. Same na wari san ma chatle wari san cookies hoga but did he hand over mana wari san do cookies ho kangbu do ga Manipur ki apex Imphal manung da leba moina valley base ye o ses on highway basing siga no ma tabaw da phamina ga wari san ba room do moina lobra ngasi akoi tong law bi da mi sibagi maram je achawa maram amasu haibi ge ba ngasi ko mayam wang hai ge ba kai maram gi sini noi ga na periphery area da makoina sensitive area ne na high canal ne na thamiba security mi mayam sina ne they have never organized village to village meet na tra community ani se wari sanan na ba nuksinan na ba role amata hojigi periphery area da thamiba security forces singina law de ba Moina Kayuma was a strong lobby Matakaliva, CRPF, Mamang the Leva Kunduga, through the initiative of government. Kayuma, Makoina Maya the Pambiraga, community and Nise, Unanaba, Waris Ananaba, noise on the Irang Trico, noise low persona, noise on the Sanka, noise low persona, Akoi Maya the Legend, Akoila, no Kanabaya, wherever is in Dada, Makoina meeting about Paul Torum Deva, Moi Tumbaga Taraga, Taga Levene. She never lies. Then another case. Now see. Tinung Asama Felda, Army means in Duna,
kada toksanaraga mion mina khamado khulai su yaw me hai nomai yaw di ai card ut ka dom natro ai card ulam maga chat ka do chalam da na lanthok re do khoi som ne propaganda da mayam na e kuki wa ngani soi na wa ngani ai asa to da mayam na gari ma mai thare thukai ko kai to re adui matung na changai ba RAP mayam de yone kapi mayam de yengo ba nan tang tare tang ke no da moi ka do le ho ge adu mayam do kap ngam da bra ba deliberately to ne ba moina deliberately government is deliberate ko issues je chau thok na ba to ne politically they do not want to solve the matter aduna hoje tholei ba isina ina pa ima adugi lekai tholei myam je akoi ne na khange akoi na na hai ba nate ba akoi na vocal ma ngoi na la ka do je khang ba maning da toan ba angle da nang si hayo na pampin do ga na akoi the panel da pham ba ka ne ba yam seng na kano one voice ta one tone da sali se ko aduna ta bida hang asi ngang de hoji ki facebook ke ga le rabni na mana adu hai re ga khuba ta khuzan bi ko adu to bi aduna di solution property yabra can they take the command of the present situation are they able to take the command of the proper present situation so akoi ne ying do se kan as an activist as a people what is the command being sent by the government what is the command being sent by the CSOs akoi ne am leader oi ning bai wana te ba aduna ani je combine to chala kanda phangda ba pandam ne ko government na tona wari sana ba CSO na tona wari sana ba ko pandam so ma wai si chim audi parliament chief minister je ai yam chauna je ke ko adum chauna je ke magi matam sida ma 2 months and 7 days ngasi ga 8 days na 7 days suramani 2 months and 7 days sida whatever has been done si me am se government gi mingda bang na to biram bo ram di ai but si gi pot se it goodwill can say gestures it should reflect to every CSO of every community alo activists sing sina zu ma bu appreciate to gi angle da la ka da ne ba akoi som da crack point sat le ba ona ta na da ko sumai na ha mai tham se okay sir ya phasana ozana thambi khre akoi ga chief minister gi aduga role aduga maroi na khoi gi social activists sing ge ethical responsibilities of social activists ai civil society organization di akoi masing se adum gyam da lai da haiba tare picture ba su khoi gi manipur state se da aduga ihog gi tholok matam da moina lawri ba role sing adagu thabak thoram sing matang da thambi aduga makoi gi work si karina akoi gi motivate tau ga da ge ba phom su tami maram di civil society organization gi role ama su makoi lawba thodang se manipur gumbai state ama da di asugi matik chawi hain thamjage aduna thabak sing sigi assessment oina tawham thokpa aduga koi activism laktinge da dum du phasana assessment tawba aduga makoi gi work se kaina motivate tau ga da ge aduga makoi gi penosi la ethical responsibility hai da adugi matang so adum phasana sugaina ozan thambire adu ai oza gi ta jen da mung lakti oza aduna oza akoi gi huzik leidiba akoi ihau sidadi civil society organization a chobo role am laura kanda khiram kudimakta akoi gi tum tung na chatmin ne bagi posima du mak lei aduna ihau se hujikti mamai se karamaina pufam thokpagi haiba wahang se kamain thambini oza Association SURBALA ko na sum yeng matam da koi chanda su haire ko koi se manipur yo na jilai ko stakeholder haidare ko civil society organization loi bro sam chawi mosai government nama na leiba ama pan matam da leibak tu gi magi men adi wingam haidare ko ko gi lei ba mosai government am lejare praja am lejare praja sindu gi represent haidare ko stakeholder haidare ko CSO me am khoi leibi khra sing sim tham tai ko sim rakse jo praja sin haji uri posak si koi chadana jo budi hairi du ra su mosai gi stakeholder koi CSO leader me am sing marakta ko sometimes koi gi dum public coordination to bo wat pa khra zum yaw dum yaw e ko adu wazaba khadi yamna chawa adi yamna volume leso yamna chawa poram di koi ne ko adu moi de khoi na pige to trust hazaba se chagi political gi ba rajniti khudong chaba khra na sometimes adi dum gambling kha to bhai tare ne ko khoi masen maksa crash praja ga stakeholders gi marta dum crash line na sinda dum mi dum bani yaw e ko se any issue la kanda moi do ya sanor ta la moi do kai do san ko moi do kai do na hare ga na khut tin bi dum yaw e ko masi government gi lady ba yam sathi ba magi part ama su sum yaw ne khulai sin ba ko aduna haji ko haji ni da any issue haji dai issue si dai khoi na SHANTA na hagi bu dai na sum supplement to nim khla lady si haji gi lady ko issue si matang da khoi gi manipur state ki lady honorable chief minister na peace process am la na khona matam da ko peace process am la na khona matam da ekoi achauba daitelo biri ba khoi gi UCM gomba ekoi kokomi gomba fox gomba am ko lebi me am nje ekoi delhi da minister of home affairs na ko home minister masama direct invite to na to khoi gi council minister me am yawa magi stakeholder magi top leader me am yawa me am famina da na ekoi woi sanagi me am le bori me am adubo handaki magi peace process in chakina khona matam da masagi ekoi di sana biram gani pau phauna biram gani ga khoi dum le jei bu khoi di ko
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ CSO ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯏꯟꯚꯥꯏꯇꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯦ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯛꯑꯝꯗꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦꯕ ꯖꯟꯁꯨꯕꯂꯥ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯁꯤ UCMC ꯑꯃꯨꯀꯣꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯐꯣꯔ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯄꯟꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯄꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯠꯇꯧ ꯐꯣꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSO ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯀꯣ ꯑꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯂꯨꯞ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯇꯨ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯛꯇꯥ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ITLF ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯂꯥꯅ ꯈꯔ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟ ꯉꯥꯛꯑꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ CSOꯗꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ CSO ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯐꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯠꯏꯕꯔ ꯄꯟꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ आम टेरोरिस्ट कंबू है तारे खुद खुलाई पाइबा टेरोरिस्ट की थोड़ा कंबू सुने मी हाल लेशुम अदी कोई ना हाइजनिंग ओरी छानबियु का शुकाई देबा छानबियु का शुकाई दे बट मधु छानर मतुंगा मणिपुर स्टेट सिगी ओइना लेरि बदुगुंबा CSO लीडर मयाम यो फमिन रकांदा कैदोबु याबा लै कम दोबु याबा लै प्रजासिंगी करो अपा बन करिनो अइना खोइ सितोबु याबा यादबा गाइसे खन्नबसि क्याम काइगेबा गनो जनसुबला अदु सुवन खरेदना सुमना कंदना टेरोरिस्ट कंबू सुने मी हाले सुमना कंदना ड्रग माफिया सिना ड्रग थानिंगों थारे असुम कने स्टेक होल्डर उनरी ने अदि ड्रग माफिया कंबुगी कई कादारे मगी असेसमेंट तौर हाइदारे मोगी लीडर हाइदारे ने को ड्रग माफिया की लीडर सिजु मोगी सेसो तारे हजिक ने कुकी जो काउंसिल तारे अदि देन टेरोरिस्ट सिंगु जु दुगी मपी पासे मोई तारे नत्रा मोई थेमगा कुकी जो काउंसिल को मतलब ITLA को कोटु को थेमगा यागनी खन तारगदि अदि मणिपुर तक ड्रग थालिबा टेरोरिस्ट तक तौर कंगु जिंजे मोइना संदोपने हाबदा लानगद्रो अदि मोई अदुगुंबा टेरोरिस्ट थबक तौरिबा ड्रग माफिया सिंगु वो कंट्रोल तौबा ngamina सानाय कंगु जिंदो मोदि फारदा बराबर लोने यादा याबा कंगु मोइ ओइसिनो कोइ हांगिनो लाखरेबा अदु मणिपुर लेबा इशू जी जनसुबला याम सांगना खोइ नेनद्रगसु मणिपुर लेबा इशू कसुनते नंबर 1 पॉइंट अमना लेइबा लेंगाक सिंजिना कैदौरे अखोगी लेइबा स्टेक होल्डर मयाम जे खोइ CSO लीडर मयाम जी अखोगी लेइबा ब्रोकर सर मयाम को अखोगी इलेक्शन मयाम अखोगी लेइबा खन्नबा याबा मणिपुर गी ओइना पुनमुगी दायित्व लौगिरिबा दुगुंबा स्टेक होल्डर मयाम जे मसी इन टाइमली कोऑपरेशन पीबा वाटलेबा को पीबी दे मोइना को सुम येगिनी अदुना मोइ मक्सिदा कैदौनबा यावगनो अदि मोइना सानरपो लीलासिदा समटाइम्स प्रजासिंजु क्वेश्चन हंगबा लाखरेबा शांता को क्वेश्चन हंगबा लाखरेदि सुम आजिजु थुइजिना प्रॉब्लम यामा सुम कना ngara nangi khogi se angang ani leitabadu phong 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 sana matha sana yamrak sida sum kana GSC kangbu do no yasanare na mo program tholi mitra no santa yasanare pa lakta tra pi gre na do GSC kangbu na mo ke dawre next day da mo sengdore ni tra ai khoi yasanare leiti gai masi kana sana bin la no sugumba yam sathiba political drama me yam jina ai khoi je amta nusin andre manipur ji hojik tagai phadane ne praja ga CSO gi me yam da crash le liba ko stakeholder CSO me yam logje ba daita me yam ju la no hono ji ju kana na कोई राजनीति तो वीडियो तो गुम्बा पोलिगन की कई दारे अफाव भी लेबी कंगू सिंगिना ने पोलिगन ड्रामा तो भी बाइदारे मोइना को मोइना अमगा तो सिन अंद्रे जे सुबला को मसी कोई वरोरे को को अदुना थमोइ सेगम संगे सिदी थमोइ सेगम हजिक ओनली थिंग मणिपुर की लेबी स्टेक होल्डर मयाम सिंग मणिपुर की लेबी प्रजा सिंग याउदना गवर्नमेंट तना पीस प्रोग्राम यागद्रा क्वेश्चन हंगे मणिपुर की लेबी लेंगाक सिना मणिपुर लेबी गवर्नमेंट सिना मणिपुर की लेबी स्टेक होल्डर मयाम सिंग याउद्राबा मणिपुर की प्रजा सिंग मयाम की कमेंट ताद्राबा मोइ कतना कुकी जो कंगु गवरि छना कांदा मोइ पीस पकंग गद्रा मैदै प्रजासिंग पर्टिकुलर मैदै प्रजासिंग कम्युनिटी खुदम तंखुंजो अवाब नंगिनी को हजे अवाब नंगिबा कम्युनिटी खरे जे सिगी प्रजासिंग सिगी सेंटिमेंट खंगदना लेरिबा मोइ सुंगी लेरिबा क्राइम तौर कंगु सिंदुगी कंगु सिंदुगी छना कांदा मोइना यारे गोन खोइ खबा फुरे हार कांदा खोइ वरि सिंगद्राबा जेसो क्वेश्चन मैम हंगदो लेरि को क्वेश्चन मैम हंगदो खोइना हाइबन टीम से मणिपुर की लेंगा के जरिबा दुगुंबा लेंगा पाइबी कंगु सिंगना पुथु डाटा मैम मोइना उलम ब्लूप्रिंट मैम मोइना हाइरिबा मैम मोइना तौरि मैम जिना तकाय फसाई एरिया चेदा
प्रजासिंग एप्रेंशन लेबको एट एनी मोमेंट हजू मरी लेने हाइने मनपुर की प्रजा मैम याद्रब मनपुर की स्टेक होल्डर मैम याद्रब सीएस होल्डर मैम याद्रब यादना मैं पीस प्रोग्राम नहीं है अमत लेन हाई खुई तागे खुई तागे नोंगे पियो पियो रे नौसिया नोंगे काफल रे नोंगे पियो पियो द्रो मोइदा हजू काफे गोन हजू पीआर लेग्र मनुंगदा पीआर मनुंगदा सादा पीआर थमग्र मतुंगदा अखोई मनपुर थोकी क्राइम जिम फेल रिकॉल तौर येंसेबा जन सुबलाको करो मनुंगदा अखोई पीआर मनुंगदा थुइबा क्राइम याम येंगोबा डेट 13 to 2025 ता पीआर हंदलिने मनपुर दा दुआ हेक नोंगाबो 28 2 दा नोंकोंगरो नोंगे काफिने फोंगना अदुगा देन मनपुर गवर्नर ना अनि जक थोकना नोंगे बिखल ओना ओर थोतो इनिको अकन मोंग बिखल इनि दा अदुगी मतम दे दा डिस्ट्रिक्ट लेबो तबाकी लेबो डिस्ट्रिक्ट की एसपीस की मखा लेबो ओसी ओसिंग की ओबा पुलिस स्टेशन दा खुन नाक्से मै चाइनाव मयाम नि नोंगे जे फोंग न बिथु इनि केनो सादा खिन खिन बिथु इनि मोन तो हिरने ना अदुगी बताइ दा मुक आराम टेंगों की सिनाव मयाम इ फोंग ना ब्यूरोक्रेट ऑफिसर मयाम यावना इंटेलिजेंस मयाम की हाई इंटेलिजेंस मयाम यावना प्रेस में इंटरनेट मीडिया यावना खुनिश क्राइश नहीं मोइदा अदुगी मखा ता थुइ क्राइम मयाम जिदि कना नंगाबा हयसु मंगाय बखाय अदु निंग साइ लेबि सुजे मतंगदा प्रजा संगी सेंटिमेंट खंगद्रबा स्टेक होल्डर मयाम के पाम खंगद्रबा स्टेक होल्डर मयाम करी पामिगे सेसो लीडर मयाम करी पामिगे ताना मिनद्रबा को सोल्यूशन पकि वाने सोल्यूशन पकि यारोय अदु साइ एरिया से द आई एम द हीरो गाय द यारोय जन सुरा सिदि को हीरो दो सि खेनै फिल्म से खेनै को सुमदा मिगी थमोय चाग लेगे टाइमिंग सिदा सुमना कंदा साइ ताइबं मिरोन फावको द गाइदिबा मियो बे चलाबि केनो खंद्रिबा मियो बगी चिंजाक चाबा हित्रिबा गांग दनो गासी सोगा पालगा सी मोंदो अदुगी स्टेज दो खोइना ngosagi santa du stage du khoina ngosagi kaini yam toina pan ba moina he pan ma khoi kai dare kano yam pan dai ne moina forget and forget ha forget and forget haju ne stage du forget and forget yagadra haju ne stage du forget and forget yagadra bhabi go subla aduga asmu kan mla khana clipping do condemn ha lo shel ko aja ga madugi project sentiment do kai do mina nan moi ai sum taja matam da se all political party meeting ko re na pauk tare ko haju ko biro nai mai ben mam ko biro ste hol mam ko biro मनपुर की लेडी बॉय से भी दायित्व फ्रॉम बिगिनिंग हाउबदगी ना दायित्व लौ लाफिरी बदुगु मिस्टेक होल्डर मैम जी कौबिरो फमी नबिरो टेबल दा प्रोजेक्ट सेंटिमेंट हाय बिरो ताना बिरो गाना बिरो हजिक तमना रे मैम थाजो ब्याम पिरे को दे कोको मिनम मनपुर की छतम काय यार लाहोंग ता वरे चखरे थाजो बिरखरे मोइना कई तो बिरे हजि को गाना मान यूसीएम नम अमु कोनम चले थाजो बिरखरे के दौरे मु अदुगी थाजो बिरखि पोतो थोक थोपियो मरमदी लेबीब सीएसओ लीडर मैम जे स्टेक होल्डर मैम जे मियाम की रिप्रेजेंट ने सुबला को अदे अदमाय थाजब पिसल लगा थबो तो बिरतरबिना सादा मियाम की थाजब जो मांगो फिम लाखरे बखोय दको सी गवर्नमेंट सनै नि लाने मसे हजू स्टिल जाय हमबी पॉइंट दा मणिपुर की लेडी स्टेक होल्डर मैम सीएसओ लीडर मैम नि यावदना मणिपुर प्रजा मैम यावदना एक्सेप्ट कुकी जो काउंसिल का कोतु को कोक्ता का आईटी लेको हरि फला फ्राम की लेडी मैम दुआ मोगी डिप्टी सीएम सिनरी एमएलए निजाकी गेंग वही छानने लगा पीस प्रोपर यानी हटा लगा दी अब दी सागी एरिया से यार बच्चों कुछ क्वेश्चन में लगी रहे बच्चन शुभला को अब इधर सागी एरिया से देखो हाइजन नहीं से यार क्लियर बच्चन हम भी रो करी ग्राउंड पीस प्रोसेस हम दे अब हबी रो मियाम दा मोई मनुंग दा मोई करोड़ क्या पिएगे लाख क्या पिएगे मोगी थेम में कई तो क्या काम थेम दा नमो हाउ पिजे दिन प्रमाणे मोगी थेम में होना मतलब नमोगी पिनी को पियो कुछ काई दे अदबु सागी एरिया द कई कंप्रोमाइज तो कोई मणिपुर की लेडी बग सागी कोई इंटीग्रिटी में कंप्रोमाइज हो दिया रोय अदुना ड्रग थारियो पोतो लोने या पोने तेम तेरोसी तो कोई कबु सिंजे नाम से ऑनरेबल सीएम साइपन आई साइपन जरे को ऑनरेबल सीएम ना नांग सीरीबा नि दु हिंग नमदे सीना फाबा इमा लथोखरे मोगी एमएलए मा लथोरे नङा लगा अफाव सादना मसदि दे टीवी मा खुजे लगा कोई ना हाइनिंग इज एमएलए नि कितन हिंग बिउदना फारे लथोए हा फारे लथोए कॉम्बिंग ऑपरेशन तौरे फारे लथो मिनो जी लोगे मतुग एक्शन लखोपिरो याम अथुमा तमना मिया मांगदा कंगला मांग पुथोकादने अदु मत टेरोरिस्ट की थबक तब गंगु जिदि हेंग दम हापियोबा मियाम खंगे खंगोरा अमना पुथो हेंग तो हापियोबा जन सुबला ओइ दम ngमoi द पोतदि खोइ खतंग ब्रेकर काउनो फाइदो हाजि लेबि सुजि मतंगदा मणिपुर दा गसी अखोय मसेन उसिन हंद्रिबा अखोय मसेन कांग चैनलिबा अखोय मसेन अमगा मखोय ओजनबि हंद्रिजे मुगी राजनीति की मरुमदा मुगी बोन मरुनि खनबा मुगी राजनीति खुदोंग चाबदा साइ मामा लेबा नुसिब खंगबा को अखोय मसेन जे अमगा नुसिनदम नेबजे आइदि मोय पॉलिटिकल गे ड्रामा मु याव पोर मने खमजगेबको हाजि इशू जे केमते हाजि इशू जे मने थोलि इरांग जुने राजनीति मु मने मनु राजनीति गे बा ड्रामा मनु थो पोर मने से अदु प्रजा मियाम चिंगोंग जिना ले प्रजा मियाम जिना अवा बताबा को अवा बताबा से खुदम ओइना फॉर एग्जांपल हाजि मणिपुर मियाम प्रजा मियाम जी हंगु क्वेश्चन मियाम नि मनुंगा कोइ खासि खंगरिदना को
nimcha ki kenda deputy CM bi go piu ki shukai de ko ne ya ga CM no bi thok yu ga no moida thiem ho na bada thiem ho na bi thok yu ki shukai de adu da once man mai promotion ngi thok tai manipur abu no mo no mi ka phan loi manipur thugai no ho na loi manipur kan gani manipur ki digdi nga kani haina ma promotion to chum change ko adu thona le bi thok biro adu haji ta ga na deputy CM he no da RD minister bi le na jitia haji gai tiger haibra lion haibra german haibra mai labi me am sem jing no jiti haji loina regulate thorani natro haji magi le kuki jo council gi tim mamana SHANTA haji afo si thi re mon da ji ko tampak phau dra ju kuki gi area khudi phau chapi aro lambi chemiu ga na ji thokre magi kemio housing na jamsing na lupa crore cha hum fumangai mi magi da home minister da prime minister si idamagi report pu thona re natra akhoi gi le MLA me am je akhoi gi na te ko akhoi gi te bete gi haijaro ko manipur gi manipur thugai pa ma MLA singi ono tena ma manipur thugai pa ma le MLA sing je kai khanbi ge adu moi me am jina ngasi le stakeholder me am yaw ro su yara bra praja me am yaw ro su yara bra then for example ong tam panjau gi ko sidide aina CSO me am to honor to CSO me am na talbo dimang manung am da khogi ILP ta praman taro ji pramani ko yam nak na ILP phang ri kana gi kam dai phang nom ta ta ge moi government hai koi government to bi ni ga hai ri ko koi government to bi ni to bom to to we law ne ba adugi podo phangna hona bada satra ma thai thagri ba satri me am sam phoi ba imam ya but ne khiu me am nudi mo gi yaw da ba ngasi official oi ba MLA oi singi ba su gi yaw da ba ILP do tan diman tan phi ka ngu ndugi ba dai ta gi da ba ko hang me le ko aduna achaw ba miyang yo ba pressure am ko ne na tungi manipur am gi da manipur kan na ba gi da adu ba lo ba maram ma piyun tan ma demand je mo khanda politically hayo ga shugai de gon ai khone to bi bani but praja ki sentiment praja wajar ko goes credit goes to the praja le praja ki mahina ni ko phangi je kai na hayo ko pien ge adu praja me am sunu kan da imai ben me am sunu kan da bud net pa khot pa satri me am sam for sing ba adagi CSO ki leader me am na sunu kan da FIR pan na phan hona ba adu chhatra me am na sunu kan da number bullet na pa inau ro bin sigi tro LP matang da sugumba miyam ki ihok la ko thengang la ko jung je si je loina ka foka na si ke dawre adu gumba terrorist drug mafia jing ko famina ga compromise tawni na hayo phare ne mo compromise toro haibi ro ka shuka halu suba koi government side tagi jiri chalu re kangpokpi phau chalu re phare kangpokpi gi IT lab haibra kaino ko sorry kangpok kokta ro koktu haibra adu notice thon bi ro na ji honorable chief minister la me kangpok phor la me le mo ni praja khuding mak to chap ya ra bani koi free moment thama bani koi kai gom de yang sapi dra bani ko kai to dra bani koi chapi ro gon free wa ra ni am ta hai lo duna koi ta ge ba adagi adu chusa bu ra gi IT lab kan hai ugang sang du si su mo mayam hin le ngai manung si da karam manipur ki praja miyam na pin du na da ada ke do mino sigi du praja ka tanam chakra ke do sigi du manipur le bisi hono na tanam no chandra open debate tanam chandra hoi back door da haidu pu ya be da miyam le ga su haina minam changem ko adu sai area si do sai aku ba area khara da irang thona pamba ga mo he hai ba ko ozara bi su yauri congress ki bi su yauri ga sai ai hajiri sini ozara bi mo na hai report da congress ka bi su chendo min na bi ho da haina bi ho na sai haina bi ho ba miyam chendo bi ho da BJP ki lady ba government sina irang pam ka ngu khari yaw re irang jin ne maning da ka ngu khari yaw hai se slightly opposition ma le ko jigo opposition ma du chendo bi ho ku jai ning em adu nei ma sengi rajniti ki pon da politics da praja miyam je ko gi kano gi ko gi bali gi hameng gi type da ko meti da ga na ko gi life hada da ko chaman thabi type da yening thabi type da ko jibo haye na ga am shen ba hangchina ga am shen ba hangchina nupi am shen ba hangchina nipa am shen ba ya bra ne jun shubla adu sipai na kam ning ne da onjo ne praja sin ta ka ya bra ne kuki terrorist na ha tu char ko de ha kya ra ga na sai ju to wa wi po to SHANTA numai la ke to ko ka pa ne hai ko moi hai la ke to bogi hai bani ko lai hai bani ko la ke to ko ka pa ni adi ifong phone manipur le ngak ta ki police station la ke glai nu la bani du di adu la ke ka mu ju ka la ma da phone le phone ha tu ko na du ga ha ke ha ga na hang ning ma la e ba ju bla numai la ke to bogi chana ni private da question do adi ai khoi mu ngak pi u thare ba sin security force na praja da onar no ka ka da di kuki na halaga kuki terrorism drug mafia na hala chibdi ko chiding de ba chun sum la ko chiding de khoi adu di khoi ojana ningi ta wo boy ko sin shop de ha kya ra ga di channel security force na ai khoi ngak la khoi ngak ko la bi ka mu na ha pi ro na khoi kangla mang lepsa ga ko khoi hing na ba lambi khoi bam di pi o okay za khoi to lan ge ma le ta sai nong ni mu la i to lan ge ma le ne drama am so khoi ojana bi hingisu yadaba sigisu yadaba karma sagana ko film dai ko je praja ke do ha no ba praja ke do ha no ngang bo su yadaba
अदे ngang jer hai chung ya da ba adi ngang re amuk kathon to ge hai ba ta ga kui kui ka do hai no hai bim lak to re last adi praja se terrorist ka mu chung hat pa ko ma tu ipi da government ka do ge law ro ojang mu ka pa hat kai ba adi praja se kai hing wa no ba sura si issue se am ngai te na lady ben lengak sina peace process am la no hona matam da manipur gi le stakeholder mayam gi achong dai te le manipur praja miyang dai te le hai ba se asi khami chung ne ga okay thank you so much aduga akhoi Iran gi thoiba lamdam si thoiba Iran gi dege chogba dai te sulo lakpa duga phuzik lairiba akhoi gi same officer ge duga akhoi gi stakeholder sing CSO sing gi marak ta lairiba gap hai tare masi se akhoi gi can the government only bring peace se government thanna purak pangam ga driver so hang sim chu thoe adu marak sei da masi kari no han bano masi walai bal lack of coordination si masi cooperate torok pa walak pa da gi da hai bo form je du dari kari gi no hai matam da political drama sina main reason la masi gi akhoi gi political interest in a peace building effort ta akoi hena overshadow to bra ba ko hangsu dum thoklei ozara bi talak te oza sai gi matang gi dani akoi sigumba situation ama kata peace building gi effort sidai da akoi gi on ground hai tare masi gi post sai da sigi gap se le rak tar ga di yam kayam effect oirakane ba hangsim su la ai yaro da pot amu ani gi tu na chat kadam ne hai ba gi aduna sigumba koi gi political drama ataga political interest na hena peace building gi effort ta koi gi overshadow tong na bhai dai thinda na ba duga kanu ma ka oirak prai be pot am khlai si kari mo tham bini ga sai ge marakta hai ba kendo only government bring peace hai ba government khaktana shanti si propangam ga hai do yes government khaktana shanti propangam ga ne sai gi no hai matam da government hai ba se praja mayam sigi representative makoina represent tau khrabane manipur gi na mila kuntra se sigi da makta representative makoi humpu da sin khramne makoi humpu gi leader se chief minister da sin ne sumain dog duna india gi mi karor samagani funi thoi gi leader se prime minister narendra modi da sin ne india gi president home minister da sin ne government nama haibasi any ain khudung semis se praja na salai ngai praja na mathau to ngai na te government na semi basi praja na in ngai gi ne do's and don'ts follow to ngai dam tane praja di follower ain du follow to ba kampu ni du ain du execute to ga ba kampu si government ne government gi machinery sing ne good governance aina me am la si afaba lengak sason am lei batar ga di madu da shanti lei ga ne leibak shanti lei ta bai se good governance lei ta ba failure of the government aduna government ama government sina loina makki peace building ki peace process ki damak te makoina kana darkar le invite to tangai fade kana gi wa ta ba tangai fade kana da responsibility makoi da sinaga de gap se government gi mathau ne ngasi manipur da thoi irang se manipur da thoi ba tangul ta da situation ji de kana da kram ba party da na traga kram ba civil society kram ba people sing the responsibility stakeholders in the makoi gi responsibility kana na distribution of makoi gi share makoi gi role loga da se government na punna kauraga government na dakar le ba mi sing kauraga na koi gi civil society na koi na sigi role sima lo ro ima mera pai bi sing na sima to ro satronation sima to ro ai koi na sigi tau si part thamuk execute to gadam sima koi na to gadam ne adu din na na makoi na tonga na salaga ai koi ni power le bani na koi na sei manga ki koi da tam sin do re ai na khushi to ki badagi ngasi praja sing pen da badagi praja da awab lak pane ana any incident am thok mo da hauki ki trong ra bi ki incident tam thebe incident di han April ki date 7 da thok incident sida bu praja na control do praja na peaceful pa ya bro basi government gi ma thok ne government gi ma koi gi yamna prompt oi ba ma koi gi swift action ma koi na tawru ma tam da control to gadam ne ma koi na madu da chi ne ba adum ba ek tawri ba sathir ba ek sing do madu chi ne sing do combing operation do ba cordon to ba madu ga खुद फाप पुनब मधुगी आइन की जुडिशियरी लीगल प्रोसीडिंग लो गवर्नमेंट तौगदम प्रधान तौगदम नते गुड गवर्नेंस लेतबगी खुदमनी अदुगी मथक अमका याम नुंगाइतब ngarang nan gi thog that 7 gi se sigi se एफआईआर सिंग जु एफआईआर सिंग दा यावबजे सेक्शन 113 ना भारत नागरिक संहिता आइना कोई इंडियन पेनल कोड की सेक्शन नुमा कोई बीजेपी की ओंथोक पाई बमले ममिंग ओंथोक की 2020 मधुगी सेक्शन 113 से मसी याउदी है बम यार टेरर अटैक टेररिस्ट की मथकता स्पेशली
पानगदब एक अमनेबा मसिगी सेक्शन नमने सेक्शन 130 मसि टेररिस्ट की सेक्शन दा 113 दा पीरिबसे एनी थ्रेटन तोबा टेरर तोबा मीरा खंगन बंबा बॉम्ब ने अटैक तोबा खोटपोरो नत्रगा इवन कईगुम्बा मखन की इंडिया की सिक्योरिटी दा सोवरेनिटी दा इकोनॉमिक दा नत्रगना मी सिबे याबा मतुबा अदुबा एक्टिविटीज तौबा सिंग पानगदम ने सेक्शन मसिना कईगुम्बा मदुगी टेरर अटैक अदुना मी सिबा तारगदी मागी मदुबा पनिशमेंट से मदुबा माराले मी सिंग इवन सिबे दंदी पीबीआई इवन लाख तरा की फाइन सोमुक पिरकने सुबा अचौबा इंडियन पेनाल कोड तकी हेन साथी बनी सेमदोगा भारतीय नागरिक संहिता इन बीएनएस सेक्शन 113 दा मकोइने सेमदोए टेरर एक्टिंग whoever commits any terror act his or she shall be punished with imprisonment up to life or up to death penalty for PBI fine up to 10 lakhs for PBI hare aduga sona madugi terror act kamai lena ba provision do section da pa da targadi FIR do kram section da sumna ki sum incident amane na lokhot pa targadi kai hoi gani subject to confirmation correction hana palam daga sumadugi section sing dudi equal legal fraternity da lai ba moina section 113 sidi at least hapsan aningi adugi mathakta amaka makoina incident ado kai damakta state force state police marang kaine state ki force lising ni phu yang kai le yarga state police na state force na FIR local laga an bade FIR state police na local kadam ne ba local be FIR sing duga thijan kocan ba primary evidence secondary evidence whatever necessary evidence sing do local lab matung da madugi speedy investigation nam tawr matang da masigi si central security force na re na tagan madu kenogi central agency na tangai fadana kutin da ya driver lak pa demand lak pa matam da madu NIA gumba CBI gumba whatever labor da sanga da kari gi namuk thokdok thokga within 24 hour oim gani NIA da scenario si kamai no authority kamai no oige ba atudi NIA scenario aina public demand public control Praza na NIA pamungani aini NIA da thuna sinna thu Ibrahim question leba NIA da sinna bado adumadi hasi oi ba yamna athu badi sela haina lawda ngamde mamdi state force na tawgada mayam state police na tawgada mayam tawro matungda madugi evidence buluk collection tawro matungda madu ko na sinna gadam ne in case sinna bagi tangai fa double ga so adu subsan sinna double NIA gi thana tawla ga sinna re dudi adu public ta praza da kram makhan gi drama adu amana NIA na sinabadi NIA na sinabda NIA na thijan gibda sahi kya sangba case kam lai ni NIA na sinaba kuding makse hektam atu bada justice phangan ne haiba laiti ana NIA na sinaba se masi government na sigi tongan ba drama mara aina madu praja section ka da gi hankani aikoi na har ga di opposition haiba ne logani adu ka sai gi za keno da haiba do handak ki thoi bata na te 2023 ki May gi tang ahum da gi thok pa sida matam duda ki palak pa government sina akhoi ki shanti pam da ba shanti jugai na ba thawai na mi khana haiba gi madu ki kangon duda lerga hada ki anu ba government tha ni ga mitarani shu ba sina su marwon khan lol eba masi thawai na ki thoni ba shanti pam da ba government si pam da ba adu kana da no hangi sina khai sing na khumgadam ne ba na khai sing na hayo ba na koi gi ruling party ma sen doi bra na koi gi same political party ma sen doi bra na koi gi chatmin nei ba alliance party doi bra na taga na koi gi na koi na tonga na sandoi ba masalo sing sing do eri bra ji hangadam ne ba congress ki MLA manga de questionable oi de maram de congress MLA manga di always shanti pami plus congress ki di india ki level da india government ki level da ba manipur ki shanti manipur ki ahimsa violence da condemn tawri bane ana congress na taisen ngai chingnaba mal ngai gi tawba tactics tu madi prajana su thajaroi makoi digi madu machin digi madu pandaba na phai aduga mina prajana some percentage 1% 2% na congress na taina river ne ga na khalan ngai gi drama ne na logi adi mathakta maka hauji laiba pochi da ne I conclusion remark ta khalak sake hauji laiba pochi da state ki security force na ma chigi athuba akan ba thijan ba khochan ba tangai fade aduga aikoina masigi free and transparent oi ba investigation ma tangai fade aduga masi makoida central security force na ba nina ne another affair masu tangai fadana another affair ma so that misam ahum siriba misam kya soga lai se CRPF ki no maina ka ba pada siba soiba ma am se sigi da makta
अतोप FIR separate FIR तंगाई फदन तौफम थोक्राइन खली अदुना ततारगदी मखोइद accountability liability मखोइद responsibility fix तौद तारगदी ngasi Central Force na kapang koy hatpang koy si tumin na sum nanto sakhi batagadi misam si Central Force ki makuta misam punsi si sum lehen gadra anai koy na maduga amana internet masi internet sum koy mamang ki birin ki matam de internet thinga mana hapta amanu mi tare ni nata mangani tare ni reni sangdok pa aduga khemsan ki matam da thing basina numi ni ne satpa same internet thing bagi formula di chamane numit masing da adu targadi internet thing basina mang jaba se masi tawbi ganu curfew thami si curfew lok thok view masina sadaron pusi da myam da mangi ba se masi khangbi si manipur si lai ba praja na khwai de masing yam leiba insang na pi la lo liti insang na pi yon jarga ima kai din na sakpu na ba manipur si lamam ni masi khangna sa chi aduga ekhoi gi leiba pot si da ekhoi gi situation se khitang transparent oina masi tarang mitmang da praja na thaja ba ya ba mong de investigation si chat thaningi aduna tatar ga di sumna nahna ki salaga aduga amna government asigi another incident masa thoge iba poche issue ama trong law bi issue si di manipur gi ima mayam nupi mayam tanatana nipa angang khuding makta nyoi ba moina human being oi ba manipur gi praja khuding mangna aduga india gi praja khuding mangna so kandem to ganam ne sigi sida india gi president oi si nupi ne Draupadi Murmu yamna ijat tawe ba nupi mai thamoi da di phauta bra india gi home minister prime minister aduga makhoi gi leader sing makhoi nupi sing da thamoi phau masida makhoi na tumin leiba se masi yam thina masi nungai ta ba pholam ni na Aujik present ekhoi trong lobby incident chigama relain na we strongly condemn the act of terrorism. The incident occurred on 7th April 2026 in Bishnupur district, Trong Lobby, Manipur, why the Prime Minister Narendra Modi, why the Home Minister Amit Shah, why the Defense Minister Rajnath Singh, why the President of India Draupadi Murmu keep silent. Why they don't condemn the incident of killing of two minor, not minor, one infant, 5 months old baby, killing 5 months old baby and 5 years old boy and injuring their mother. Why they don't condemn the incident of this incident happened in the state of Manipur? Is it not the terrorist activities? If the similar incident is happen where in the mainland India or some other state, BJP ruling state, the Prime Minister, Home Minister will rush immediately and they will take necessary step. They will condemn the incident. But if the said very unfortunate incident happens in the state of Manipur, they are simply sleeping over the incident and they are busy with their election campaign in other states. So, my humble appeal to the Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister, Honorable President of India, please take care, please protect the people of Manipur. You please look after the state of Manipur, the situation of Manipur. Otherwise, the people of Manipur will definitely condemn and strongly agitate against you. So, Fibam Sida Nakoina protect over Natragadi, Manipur gi Minister, Manipur government protect Tobangam Draba Manipur gi civilian Praza Singh si alternate route Amathira Pomatamda, Manipur da, quite again Tamtiva Todu Matokpa Yabasi, Aero in Tamjaki. Okay, closing remark, who's say. Yam inhuman of incident. Aduga sigum masimamanga so the Makuna Chatibotokana, Kaidamaka Moina, not a single word, Haitari, Prime Minister, Degi, Home Minister, Degi, President, Degi, Mina, Lak the Bonoka, and no hangedona. There is a saying a Queen Haina Bamanipulitum, the me Hong Dopawabani, Hibigi Port Namaka Aduna, Sigi Portacadi, no Hibigi Port, see a spark debate, Haitari, Sigi Portum, like Jiribam Toki, Tamtiba, Adegi, Mayama Kuitong, which to a single portion, lay Haita. So that the role of a center Amasunga state government, Geni. Role among coordination tum hangi high tide state pochi neglect of pochi lay
aduna aroi bagi sei uza santa da lakchani musi uza aduna hujik se koi gi lady ba koi gi hausi gi mamai se krom da pugani hai matam da gamen na sop to buse ngam gani gamen alone kar mai na hai kan lady ba civil society organization lady mai mai gi tungan tungan mase loro ka da rule sing aduga chathar ka da process man fazana execute to da misi mai mathau ni duga masi fazana pang tho kan da gamen alone can bring peace hai bo fam je uza kan dai thambi kre they have to carry it out when execute to da have fam se moi gi accountability masung reliability se moi na se fix to da ni du moi execute to da ni have fam se ma asi core kan wen thambi aduna oza project se lai diba leadership ki style hai gadra hujik lai diba mawong sina akoi gi sensitive oiba sigumba situation sida collaboration to bose collaborate tor ko sida diga amna impact amaka oirakra sigi mawong sina ajoba impact ama pibra aduga CSO singi lai diba siga aduga CM office hai tare aduga koina gap amaka klai ba maram no oirakanda masida coordinate work report am lai bise is it a ngasai gi leadership style sina collaboration to bose ajoba impact am pibra ha fum je kamai tham ai wa ma je ko sigi issue se kamai to ge da ko haziki government and government will bring peace hai de pura la le ko government ni kanan tabi ke congress party kanan tabi ke BJP kanan tabi ke usi kanan tabi ke ba kanam ta de moi hai bataram da de na han peace for lo ne government is irresponsible way have the high but somewhere government je ko they want to work alone congress mam they want to work alone masu election ke ke do bai hemanta na phundai changa congress na tadi irang syam lai kan se ke do bai phundai changa congress na tawa to pana manipur peace program moi BJP ju mana to program moi no any ma kari peace program kare kari peace program you have turned the state into pieces segai mache segai lo BJP na they have given Manipur an image of community land 3 community lam moina sapa namgram ne se BJP na deputy CM ani pir ga ne sapa namgram ne why didn't the politicians sacrifice nimsa kim gen CM oil muna khoi myam law sine adune wen param ne yam seng na da adune tin param ne pham myam phamal le ba khoi gi sai ga ni ahum ji yen na ganda yarani hai ba gi peace for ani du pai ga de khoi ju khal le CSO so moi ka bai kapak toino kap no maram lei the ba congress ngang ro ren khal le adu ngang le congress BJP ngang le BJP gi one of the secretaries even Facebook te share to re ba BJP masagi secretary BJP ki political party manung dalai ba masana phabbai nupa mana kokomi gi agitation da chief minister resign to wai je mamangi de hai de na handa kisina ke do bai hai ri ga na mi mana hai ko mara share to re maming dipal loi ko mara share to there is a specifically ko perfect division inside the political party moi manung da perfect division le adu gi division du gi mami ne ba I ho ji da tari je ko ba adu gi division du mami ne moi me am lingjen manam ta ga di ko moi me am lingjen manam ta ga di political party manung da leibo me am do lingjen manam ta di kaim na te si problem solve to ba ko mi do CM na resign to why so any other MLA can talk with kokomi CM na mana sawing na ai resign to why no pa do ai ka do wari sa do no hai su ya ba ko ai ud kini moi da mama ikai pi gini ha su ya but somebody else filler ma le gadam ne ba mana ai si honorary ni government ni si honorary ni na hai gadam ne ba filler mo le te ba mi tare ni pa ni se ko aduga chief minister na peace process salu ba do ma ko wari sa na ru ba do khoi highly appreciate to but adui makha ta di kai no ba makha ta pong na ba za de yong pa kwa thabak su ja ra ba sa yu ja ba khoi me am koilas tha ja ra ke do wai no ba khoi me am je development ju daga hoye ba ko but peace process to makha cha tho do na tro mina mana te honorable chief minister na te no pol chakni ha re ba kuki chief association me am na sil ga namaga je da maming upal ke ne je ojik sil ga namaga statement thole ba not a single action has been taken government ki PRO na si gi poche akoi ignore to we na traga akoi si poche kan hoy de akoi basi recognize to de ha bo hai de ba ko hai de ba fare Kangpokpi chalure senapati chalure ai yang sakya da thingoi ya di ngasi mak phone to biro ai yang ga ta gai pu chau ge thingoi dra ba adu makana da ko ai kano mai je matam jam tele akoi wangang mai matam lai tri sumaina government ni matam lai te government is responsible in react to ni nge ko political parties is responsible in ni nge ai je ni nge se ko congress ki so masaji self inquiry to yo ke sugai de khaidi mani we kala ga de mani we ukil mam to ji di ai je pali belenga gun ba ga tangi thabak to gum je ko yam seng na da congress ke problem me am ai bi ne alpha athar to am ta
कनोदा अखोई से कांगम से अमुक्तंग खक आईडीपी मनाक्ता अमता आईडीपी का मीटिंग फंक्शन कांग्रेस नाम तो सिंबिरोने ओक्रम इमोबिने सिंबिर क्या है बरा कनानोम ने सिंबिरो बा कांगम दो पुबिरो कोकोमी का आईडीपी में हमका ताए फजल ले लेट अस हैव अ सिटिंग 2023 दगी ने ngasi बाउदने आईडीपी आउटर आदने आईडीपी से आउटर की आईडीपी आदने नो मोबो कांगम ने लागा नॉट इवन अ सिंगल कप ऑफ टी थकनी नदरी है सी बिबम निदा मुगा केनोना तो केनोना हेमंतना कहानी एक्स मिनिस्टर हेमंतना वोट कोमजाय अदुसो आउटर दा कांग्रेस दा वोट पी दरगदी वोट कार होएगा है ना अरे खरा मन मंत्री बंदो ने ना लांगले लेबाक से तो इसे कहिनो अखोई सिबो अखोई मतम याम लेते अखोई चाहिए से हम अखोई चाहिए से याम है होजी को 44 45 सुरब ने अखोई चाहिए याम है बा अखोई लाइफ से ने सिगी खबांग नोम जिन तब अतोप अचीवमेंट अम लेते अखोई लाइफ से सोशली अखोई अचीव तौद्री पैसा तानबदे अचीव तौद्री अदुम एवरी 5-10 years खुदिंग गी लेबाक से पॉलिटिशियन मैम जिना तोगान तोगान बे एंगल दा इरान तवलगा अखोई ना तोंगाव बिसत के तोबदा आई सुमायने तोंगाव बिसत के तो नुंग तोम जलकवा बन्नमदा आईएलपी के खुमदाम तन मसागा तोगा आईगा अयांग पली लंबी फावपदा खुमदाम तन ओइस लान बे रो हायबा सिगुम सिचुएशन जे प्रजा की मतकदा बॉइलिंग पॉइंट बो इंगल इज कनान इंगल नो इरेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनकम्युनिकेबल गवर्नमेंट जिना तोलिने बा गवर्नमेंट जिना फजना कम्युनिकेट तो बिरगदी को सिगुम इशू जे काइमता लेतबिदने कइनो लाख कुठा की मीबो सेनागम देखो मैंने ना ओनली 27-28 लाख उत्तर प्रदेश के केंद्र अमगिने कॉन्स्टिट्यूएंसी अमदा 75 लाख मथक मी लेबा 30 लाख मीबो सेनागदने पूरा अखोई कहरी हुमांग तागे तवेबा कई तौदोइनो बसलेरा अखोइना हाइजेनिंगबदी कइनो गवर्नमेंट जे खितंग रेस्पॉन्सिबल ओबियो अखोइना याम कन्न ngange नसु वारो बिगनोबा पार्टी की मनुंग द नोई मरक लेब डिवीजन दो सीएसओ तो ममी तालकनोबा याम सेना है दको नोई पार्टी मनुंग की फमुनबा कोनबा नोई नुवाइनदबा ममांग की चीफ मिनिस्टर केदोई हंदक की चीफ मिनिस्टर केदोई गवर्नर केदोई नोई पार्टी बिल्डिंग दो मपान थोलकनो कोई तालकनोबा डिबेट तौनसी थोपिरो ओपन डिबेट तौनसे बको फजना मोंग मरिन ताना डिबेट तौनसे एक्टिविस्ट में हमसे थोपिरो कौनसे डिबेट तौनसे यायबा एक्टिविज्म में जिने कइनो इहो मोमाइ लेबे जिने कइनो अनि जी खन्नजेबको अदगी लेबाक से लेइबा क्वाइटे साथीबा नुपा को मसे आइना खयं केस का पांजलगद्र गंगदेको मसे पोजे में दिबा आइओन थिना अखोइद नुवाइजदबा करिनो मणिपुर की एडवोकेट जनरल से को गवर्नमेंट जिने अफाबे एडवाइस कर पीबीओ डिपार्टमेंटल केस थेंगनबगी मथक अफाबे एडवाइस कर पीबीओ को एडवोकेट जनरल से पूरा होपलेस ओइबे बियमदा गवर्नमेंट जिने लीगल एडवाइस कैन पीदबरा नान की थोइबा तौदोक्ति मतंग पीदबरा ngasi थोइबा तौदोक्सि मतंग पीदबरा का मनुंग न नोइ पुलाए सिविलियन ओय बी खामदि आई कार्ड तो उलम मिगोंदा आई असम राइफल दि आई सीआरपीएफ ने आई सुमाय ड्यूटी चलुबने आई कार्ड तो उलम नोइ पायदि अदो नोइ पाय तौगा मी न गाड़ी खामगा चेन बतादि मियाम न थुगाय पताबने अदुदा मी 3 मुको सोगले अनदर बॉइलिंग पॉइंट पुते सुम हे तौबिगनो याम सेंगना हामदको अखोइ नुवाइजदे एक्टिविस्ट तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लो बजे सीएसओ तो या वा थबक ने बसे को अइंग तुम जाउंग खम पुते अइना हाइजेजिनी अखोइ होसी 44 45 सुरे लाइफ की अचीवमेंट कैम लेते युम घर दुकान घर बड़ा होले अदु नतबा अचीवमेंट कैम लेते अखोइ फ्यूचर दा चै 3 कुंजिदा अखोइबो सुमाइन तव सुम सिगरदबा मी मरम दौना अखोइसु इचाइसु पुदना पार्क तक चतना नोकमिनदना नुवाइ हिंग पामिने अखोइसु को मोइसु पामगने चीफ मिनिस्टर होइसु पामगने नुवाइ ने हिंगमिन सेवा सरकारना प्रजागा रेस्पॉन्सिबिलिटी लोबिरगा कम्युनिकेबल ओइबा गवर्नमेंट अमा ओइबियो हाइजबने दको हमाइन थमजगे ओके सर थैंक यू सो मच याम नुवाइजे अखोइगे म्यूजिक political divisions is political division the biggest obstacle to normalcy perform sima question na dum thok e hai tare hadi hujik lai diba koi ki state ki situation je remains volatile al oiraga dum hujik se lai dini maram aduna koi hujik lai diba yam sensitive oiba situation si da koi se trap tawraga lai diba state manipur sida political parties sing sigi magi koi ki priority sisu akoi gi coordination cooperation sigi port si yamna what la week lek koi dabra aduna maram oira kanda koi ki thajana ba trust gi mapanga ni son thala bra decision making da akoi gi he na delay ta hol abra haibo phong se leire aduna miyam dadi sigumba mix signal ama pi besina yamna laita da ba yamna khoirang khoisau han ba hingat han be potuma aduma koiri aduna yamna mai pakpa peaceful process ama khoi sida lehen gi hai taragadi yamna unity ma dakar oi aduga laingak nasu mane execute tawma matamda mane peace building process execute tawma matamda kari aduga kana da khoi gi
दरकार लेबा करी करी मैकेनिज्म इंश्योर तब दरकार होबसी CSO सिंगी रोल लेदी अदगे तोंगा तोंगा मैम मन पाखत कदा पोट मैम लेसिदा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हाइबसी मसुसे प्रायोरिटाइज तौबगी तंगाई फदा मथौसु अदमक लेदी दुना माई पाकपा प्रोसेस अमा कोइगी सागत के हाइतादी क्लियर कम्युनिकेशन अकोई यूनिटी है पोस्ट मीडियम थमगा चंगसिन बा लोइना अकोई शेयर कमिटमेंट अमा स्टेबिलिटी लेरक नबी तंगाई फदबदो लई दुका सिगे एफर्ट से गवर्नमेंट के साइड के पुश तौबगी याम तंगाई फदबदुम सु लई अदुना अकोई पॉलिटिकल डिवीजन से ओवरकम तौबिरो मसिगी डिवीजन से ओवरकम तौरकांदा अकोई यामना मरु ओइबा लॉन्ग लास्टिंग एसेंशियल हाइट मैम मरु ओइबा बिल्डिंग लॉन्ग लास्टिंग पीस बिल्डिंग हम सगलकपदा मरु ओइबा मचाक ओइदिबा सिगुम्बा पोसिमा लेरकनबगीदमक्ता अदुगा मीनिंगफुल ओइबा प्रोग्रेस अमा लेनबगीदमक्ता अकोइगी कनोसी पॉलिटिकल डिवीजन से ओवरकम तौबसिम दरकार होय अदुगा मसिना मरम ओइराकांदा अकोइगी कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन डिले तौहनबा अदुगा ओवरशेडो तौबै पोतुमदि याम लाइबक थिबनी अदुना हेना अकोइगी लैंगाक्सिनसु अचुंब लंबी से तौहम दोकपुद हेन मीडियम चंगमै तंगाई फदबदो अकोइ ग्यान तमिनबा अदुगी मथौ तारेबा थमजगे सो विथ दिस वन ngasi ko tolo ke program si matang sori sum tension jare akoi ngasi ke thorom asibu saruk ya bidun mapung fan bikiba panelist ahumak ozara bi ozagi ta jenim oza santa babu ko sona thakat phong dok jari hayeng sulam dam se toiba to ga dong mai su sing matang ga naina janwi tanja do notice window dialogue ke forum na puduna lakjage miyam sum student meeting ta biu pumnong pumuka na khurum jari हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमद मसिमक्तद लैबा ख्वाइदगी फरब हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजब यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगदा अमुक करिगी चटलुगनी अखोगी मणिपुर दसु होगिति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेंगी अफब थाकी लायेंग पताक युमपम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपम रोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909 390666 ता कॉल तो बिरउ Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina presentable and good communication skill leibetanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabatanatana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntare tagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosinga Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisinga retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau